नियनिठा नेपाल बन्द जुलुस हडताल छने चासो मसी गुल्जुक जुइफु गुलिङ केको अले स्याउ सिउजुक ख ज्ञान गपास कम याउजे छवा डर जुके गार्ट न्याक मबिगो सटक लमस्ते क्रिकेट मिडिगो कासा छ्याका ठिठी ठासे सिम कोट लाल नपना टाउडो गुली दुक जुल जे लजवाटे त नवयक सासा ल्या ठाको सटके पाङ्रे चाका टाउन टौन मुछे देंगल पाङ्रे कु गुल्जुक कसा जुइदुल जे चाकली चोकमी त टिभी सोसा पत्रिका बुवासा ठहे जन्त स्यागो सिग सिया मेयो खछु मरो दोलुन द मनुट सिरगल मनुटे जीवन न ठुज कथा भाया मरो बठे डंगो ठै दैला छवा न्यनि से ज्यावनी मखना हिमी चायाचम हर्क नारायण मुने खवाला चम लोकतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र मुर्दाबाद मान्छे मार्न पाइँदैन निरङ्कुश तन्त्र चाहिँदैन जुलुसे स झ्याकोस ठोक जुसा नक्तिने फुटपुर हालाचम हर्क नारा जुलुसे स निमा मुटी ठोपना टम्ट्या जुल गोली के मेसे नुगो मोरो गोली मिखा मोरो गन लाउने ओखन तिने झ्याल्या चुना जुलुस वो सुया तुम बेकचे का गोली लना मोरोको छल छल लुमना हर्क नारा झला कोसे मछा जुल जुलुसे स टामरी आउन नाला डुवाटे ठम ठ्याम चुइमा गोली के कुस हर्क नारायण न्याप्ने स ठोल का हाक्न गोल चले जुल हर्क नारायण गो पार मिन गुलिस्टा गोली लाटजी गोमुनु सिजी सुटा जक लाटजी हर्क नारायण मुने मिछौ उठ्या जुल तो सरकार स्या ट्यङजी अथे ठह्या जनता टटा स्यागो कुनी गाना न डिएचले या फैला नापले पनि न्याकको जुलुस वसा हडताल जुसा लुवापु जुसा गोलिया चले जुसा छौ चिउटा मोटसी मा भो मस्त अले छेन्टोटा माओवादी सशस्त्र हटा वपे ठक्का वो भौजको लुम्ना नुग मुछिङका चुनीमा हर्क नारायण कला आसमाई ठाउँ टस्कन टम्वेकल ठगे नुगै खौला बिउने हर्क नारायण टाल ठो जुजुला फिमुनु मुखका ठ डाल किजा तता जुकाचा म्याचे पे फुक्सरा साना जुजुम टका बेबे जुगन खय खल टेन चुन जितला ठुजम न जुजिला आसमाया स्वानाएन बिचरा बेकचे काय छुडोस चिनिरे मोर्ने ढाठे चो डट फटा वे समका वन मरेका चुनि माली बिले गठना नुगटे आचुन्जे जुलुस दुगटे ठिनी ठिचोमले सुरक्षा कमिटीसँग आका छका केको गोली सुम्पि मुनुटो कोडल जुलुसे भुटिका पे चिलाट ना हाल हासल न कोलाड न गुमा ओखि बिस्यौ न गुमा ठुकी बिस्यौ न गुमेस्या गोली लापिन्ट अस्पतालले यंकी लागि 5 मिनेट ग्वाली फना न गुमेस्या फोनिना लुगी ख अस्टेको एम्बुलेन्स सटल गोली लापि निमला अनिया मण्ड मेमसम्म गोली लामा किस्माने काम केस त सिर मेमोरियल अस्पताल यंकल तर अनवाचा या फैमटे या ये जो मुटिचिङ अस्पताल छया ताटा टामल तासा नेपाली राजनीतिक वोख इतिहास ताटा टामल लासा नेपाली राजनीतिक वोख टेउ ठ लफिया वोख ख सत्ता व शक्ति लागि न्याब्लेन बापो देव जनते निम्ते तका सत्ता कास मिटे पिन्छ न्याब्लेन नेपाली मिटे त मगसको इनाचन अले मगस न्याब्ले मगसको जुयाचन नेपाली मिटेसँग प्रजातन्त्र मगस खना चुन टाहे डट सार साले प्रजातन्त्र वोल नाल तर सुना अनुभूति या मुख सचिव पिरियड का जहानी राणा शासनी वसा जाचमा पि सा जुदे तन्त्र जुका वौल निरङ्कुश राणा टेको हुकुमी शासन पाके मुक्त जुसा जनता छौ पन्ना मुक्त जुया मेगो पन्दिले लाउ ठ्याजको जुल राजनीतिक पुजय निलवाटेको अजुड रसी कटलासी पलैना जुजु महेन्द्र देशे पञ्चायती प्रजातन्त्र टाको निर्णय शासन व्यवस्था छल निलवाटे त झ्यालखना कुनाबिल स्वीडेटको जुजे ठ ये शासने जापु जामी गरीब दुकुपी जनता त उकोसमुकोस जुग जगमख निरङ्कुश शासने इले वाटवाट कनाचुन माल तर गुली कोट ल उले दनावै टाटे ठोगैले नेपाल मिटेको चेतना स्तर यक्वे चुएठन ढुगुले देशे विद्रोह ल वो विद्रोह वापस उको निरङ्कुश तन्त्र टर्न फिका यंकल 2046 साल जन आन्दोलन फिका यंकल लपटे फसा फिक थे देय व्यवस्था हिल बौद्धले व्यवस्था न निलवाटेको फुलाको मनस्थिति व तजिलजी छौ हुपाम जनजाति मिसजाति दलित गरीब दुखीपिनीको लागि छुन या मुक्त ठटेटा छुनमय राजनीतिक पुचट न्याप्ने सत्य लिउलिउजको जुगले सरकार डेकेको व कोर्टलेको ज्याजके यी न्याना चुङजुल तुझको परिवेश भजङ्क मुसङ्ग नोग निर्माण जुइमुखो क्रान्ति मुजिक शान्ति जुइमुखका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पाखा ठिठी ठास लाभ छटना अटियो सशस्त्र आन्दोलन याको हर्क नारायण का रमेश मचानिसिया दुखै जीवन हना चमुख व ठ अवय दुख ठु उके गुब्ले हे बोइट दुख बिग मया ताले चपि ठ जोलिन जपि पास पिनेको नेवस खसा विट न माल टका गुब्ले प्रिय मया मेकुटा टाटासा रमेश तस्काय ज्ञाने तर उजम ज्ञानम का समेस्टा आखा वंकी मफया हर्क नारायण नुगट हास सापे कोठु छ्या जामजा याना नेमा रमेश तासा बुनकुटी उन तस्कान या
लचन प्याचा मेसा भुङ्गा मालमा ढाठे रमेशमा बोइट छु दुख मो विषय ठौ छेलिक्क चोङ बोनिकुठी ग ठागो सुसपिचे यागो पिउन ज्याजोन नापा अन्य पे आखा सेनमी पिन्टा इनापिना आखा बोनिकुन याट बच्चा नापा वना बोनिकुठी यचिपिचे या माउ ज्याइ ज्याइ अले इटे व बोनिकोठा चुना बनाचुनी बनाचो च ग ठागो इ जुलिके रमेश दना हुने ग ठाए अले हाक्न बोनिकोठा फेटो हुने आखा बोने लागि व ठ जुलिन जपि पास्पिनसँग उल्टा यागो व्यवहार खाना नुगो मुछिन्के उमया न्यामेसा न्यागो यासा न्यागो टासा न्याक्को हिसियासा सुमको ठाउँ माउ ज्याइ नाच्ने ठुक्टाइ रमेश यसै सिडेकल नापमा पिउन जान टोटल टुब्ला टक व मार्क्सवाद दर्शन शास्त्रीय सपोर्ट न यो कोय बुन्टुङ जुल टा रमेश मचाक कम्युनिस्ट झुले डौङ जुल वर्ग संघर्ष छौजग गरीब वर्ग या मुक्त या लपु खडिको विचार चुन तुजपि वर्ग डक्क छप जुस छनि दिने इमुग दिन टाठ्या वइ रेगो न ओ खुशी त्या सल्ल भावना चुन मध्यक नोगो सर्गे आकाश छौ टजिगो आजु जना निवासा के रमेश बनि पासा तुयो ख्वा म गन्छ मिका टगन मजो चिगन मजो ठिक तर वे जलिन जपि मिस मच थे तास वो मोको मेपि थे चञ्चल पन वेके मरो मेपि गुली लेटा पन निला निला मिट जे निवा अठमो हो वे पपथि च गम्भीर मचपले हे माबो मुरुकले वो पाँच पिन्ठा बोलम ख अर्जुले खला वेके न्युप न अपास कम मोरो पाँच पिन्ठा बोलम जुसा पाँच पिन्ठा तास मरो अले मोलजु पिन मरो ऐ समझके ओके इमीको जीवन न सुखे हनाचङ मरो अझ पल्छ छे अले छे पल्छ अझ जुयाचन त निवाइ नुगो ठासे मलाई डेन्ट लासा गर्ला चो हा न्यो मो न्याक्वे न्यो वेक्टा कुटो यासा वेक मफो उसका फर्क फफले ठुचका फर्क फफले सुया थे गेया थे मने ठौबजी वाला छ ख सुजल तासा कनेस्टा ना पैना उनी ख कोची नुगोले वइ नुगो ठासे मलाउ ज्याचन सके वइ नुगो जीवन कने निसे रमेश ना पा होनीको मेखे ज्याठीमा ठ अजेटा टोटा वनीमा हुने चुटा ज्याचन रमेश व निवायहरु जाटन मिले मजुले खलबलेना ब्याया टासा अझि माने जु मखो छ सुमरमा जि छुयाम फो जिउका ब्यायारका टाइम मखो पुनागो टजिले जे मन निबा टिजको दन ढाकुचा सफुइ दुनिसका ट रमेश छया हो यो पोट डक्वाच का पुटु पिकासुल अले डक्ले ना पा रमेश ख्वा याउसी चोंका ला ठोट ठोट खाका मुर्सी गंका नकुइ चटी नाना वेक ग्यासल निबा ठोसक सोरेटका बिउगो पो हाक्नचक बुन्टल लिकल पो लासास ग्वार्टला बोन येजो ठौ छन्दा ठप्पो चुया चुना यको डट छन्द जिगो नुगै खम हुटु टाइम प्या पो चुयासा बिगो जिगो कुटो चुया चंगो छाका मस्यो पो चुयो अले हाक्न खुना छेउ चुया चुना न्याक्को कुटो यासा छंगो लाठी तया बिमफो अर्सिया पो छन्था टक ठेंकेगु मेपनिको ग्वालिका न बिचा मैनु हो तर छस्त चेरका ग्याट पो छपया ठौ लाठी बिमफमा होति हारे टाइरगा निबा जिगो यसले जाँच्न कोचल छ सिएसियो जि बुनकुठी जना टोटा छेर्न अले छन बुनकुठी वनिवाला जिना वनिवाला अर्जुगले नि नाप्लाई मोटया नुगो फारपार मिसा मयासे यगु जिमा छन झ्यागवे ठडारगा ठोपोचया छंगो लाठी तया बिया बुझल यमनिबा छन्त जितस्कै मटना याना ठोकन जिगो मुटो मखो नुगल तया चंग ख छमया ठट्टा बम मनु जि खल मखला जि मसु छ सिएसियो जिसम गरीब पिउन ये जाय नाच्नेमा जिगे छुमरो छन्त बिगो जिगो ठो मन व मटना बाय अर्जुगले जिगो ठप्पो या छंगो लिस गर्स जीवन टाइम हो छ नाला कायो खवा मखो जि मसु अर्जुसा ठो जिगो जीवन दट्टे छन्त मटना या नाच्नेको जिगो अधिकार सुनान पनि फै मखो ठाठ्या ख सत्य ख छन पनि फै मखो येजु मटना सुनान सुइता याप हो सुन लिसेन जिफु तर छौया वर्ग यागु मटना निस्वार्थ अले टस्क क्वाटी रहे संगो टाफो छुख गठक जी मुसियो निभा सत्य सत्य ख जिगो मटने छुया स्वाट मरो अले डेकिन मजो छटे जो खटा के जिन सन्त यको दुनुगलन हे मटना याना यम निभा जिसम गरीब दुखे वरना चनमा निने ज्याम जायना जीवन हनिमा मन जापिया का ठोक छ मुसियो मो मरपिनको जीवन गर्छ जे बालको ठो फगाइना वे आचुनको ठो अर्जुले जिता आपला गरीब दुखी पिनु सेवा या माथ्यो इमको दुखे खबे हुई माथ्यो ओके ठुयो ख मनत ना यको बिचाना राजनीति दुखी गरीब पिनुको सेवा या छौजको लपो खरे मनत ना जे राजनीति को बनाको जुल ठया जिगो मु आज जुल ठोक सुइतन मक स पाछि निभा जिगो ठो देश आपला जनता त गरीब दुखी शोषित पीडित सुपति च तमी टजी वर्ग टेसा हिजटी टोना कोटला टौ जुल आपला जनता त
지선 투저 거나 반을 그 튀기마 타저 ବ୍ୟବસ્થा워 터질레 더 낭가 쇠고 라게 천지 포구 주고 띠버 비아츠마 타고 마디에 라게 니바 턴터 포 터니에 고자게 리서 비아츠나 로메스 पोवना निबाई मुस्कुन निलोला ठखना ठय मचलावला अले आका जगा वे मुटु स पिजुल हिसी मर्न जिनापन ब्याना छन् त पश्चाताप मजुला निबा पेना उन्नुगा टन लिप छन् आका जगा रमेश निस तल तुजौ निस गब्ले मोटने ठाउँ आका जगा उजौ खन्यौले निबा अजु चल सा ठजौ खन्यन गयो निबा अन्यन ठाउँ छन् त पश्चाताप मजुला रमेश हाकन अन्यन 차 पश्चाचापिया माउडुगा जिललेटा निबान लिसबिल तो जीव अभावी जीवन हनाना छन्त पश्चाचाप मजु रमेश कुटुकुलान्य जे तो रंग सुके आसना छनपा ब्याजन उला मुखनी निबायसले पति च तम अपवला टचा मते जुगो दुनुखना निसे छन्त मट्न यानागुले थट्नि माला रमेश ख पुमनिले निबलन तल आवले थयो माम्रो खला दैमख जिगो मट्ने डटे चिचि रंग पगलो तो वया तो चुनी उजौ पंगट छिपि निम जाना सुलो या मारका छ टेउ मखला निबा ठट्टका दुनुन न्या तागु जुसा रमेश मन याउस मच मोडे जीवन हनि मागले निबाय मन खोल जिरेको रमेश बिचा मिस्टे मखा छजो बालाको पनि छटनि चट्टिसा जुन टिगो पेम मनु न्यने लुएको जिगो सु मिसचे मन मरे निबाय लिस उटा चिटुजे जुला मोजुला अट्न नुवा सेकिरका छु मरासे डेन्ट मटस्याट ब्याय फे वठाटको पाट छम्ते छम सुस्या सुकम ढेटे झझटाको वस्ता फनावो मिस्टे वस वटिस भएको लागि ब्या फएर छौ अवसरे जुल पबा लागु मि हाका टौडो ल्यासे ल्याम त अले मस्त समेत मि ताले प्याखा लुया चंडो निबा ओखे ठुके सुसा वे थला पे चुना चोथा वना फेट त मिका लुआ पिन्ट मुस्कुन निला मफु मफु निन्त सोल तर सुनाना वेटा वास्तवमया बोटे न्योने को चुवा वठे ताल गठेक छमछम या चीजको दना मेठा चोन निबाटा टस्क मछन सुया थे गया थे ल जात मिले मजुम नाप पेन वौनी जग तुजो बिबारिया खल दैथन चोन हाक्न थपिसा फिना वसै हुनी जग तुजो कोह्यौ बिबारिया खल दैथन तल हुनी न्याउया जुसा थति बेज्जत जुगु सिउसला भए वे मुखनी दैथन जुल बच्चलंका ठपरे जुम मिस्ट छमुया निबाई लिक चोंग मेचे फेटल निबा मफलरका वेके नियनु ओ मिस्सा मफलरका ढाल तर बेवस ज्या वसे वमथे वे खले हिउपा होला अले टीज दना मेठा वन टस्कै नवम ना पचुन लाटा दैथे ठला पि मनुते बिबार खना निबाई मिखा खोबि जाया होला जाया वो खोबि बा होला अले काचा काचा खोबि हुइ रमेश सशंक जन चल जुटजारुन दना छक निबाई त सोल निबा रास मस्त न्यवेका चोंग खना रमेश हाकन दिन्यु खुटाइ त थौकने रमेश डकम जाइयो वन डकम जायना जो खना गुमेस्या यसि तक बनाना छेना डकम जायना जे हो छौ भालाको लजगा मोजसित का मरापि न मरु मखो तर लजगा लागि ठ मनु न डेक माउ जाचन समाज ख्वापा मरिप्स यागुया या मासा थाको अथला लजगा लागि रमेश अपास का कुटन मया ज्याम जायना राजनीतिक पुचै जुजो या ठग आज लफे यावाना चंग जुग पंचायत व्यवस्था राजनीतिक पुचटेसन दुनिया ठठक जाजो त या माग बाध्यता अर्जुन संविधान बिउक ठ ठिठी जाजो त गोसाको या पंचायत व्यवस्था विरुद्ध नेपामी त सचेत या जन जना हो या जुन ठुक्नै जाजो हनिक जोले रमेश या राजनीतिक पुचल अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस जाजो न्याक त भोट दे सोराटवाले जाजो न्याकेको कोसना उकिया कजी पालन रमेश त बिउक जुल सिना जुनको जाने मिटियनला छौया टाले ज्यामी दिले नुचु बिच मामा मुख नचुया त रमेश नि निबा नहुला जो जाता हा जो जुवेटिल तका रमेश लिसो बि वा निबा बइले ढाउन उस्ना जाके भ्याट के अले छ्याटो मल्ट न्यन्टे बि वा रमेश सोपा नल निछि जाय न नेपिटका वम ठ पारखना निबाय माइ हुन कबासका नेपिटका वम जिरका मन डल ठौ बुझिमुनिला निबा न नया छामनेको जावन्ठा बजिला नहे नैने रमेश लिसबिल छनप छौ खलामा र याख्न चिपचाप सिला क्वावा त्या मुटसिला रमेश क्वावन अले लासा ग्वाटला निबाय त पियाच न चिपचाप थलबले सिरि ढुंगा सुख ल्याटेन डुरका चने मने खवाका निबा कोठावना खाटा चुना चम भाटना प फेटल छनमा खलामन दैगो छुटाछ कने ज्यामी दिए लस्ता जिमको पार्टी छौ बिजा अन्यनि कने अन्तर जाजो या तेमडो ओग जाजले पार्टी टाफुटे पाला जित बिउडो ओगे जित कने पुलिस जुनाना यिङफो छन्त जिन नापास त बियागु जुल छ छट्टी तन्द कामा डुमर सुया माबो त टिबो बिया चुनि तेगु पल्छ जियाना अथवा जुना यिङिर कानला टाइम फो छुज्या यिङको स्तगा तैगो
विद्रोही राजनीतिक यही पनि जीवन भर मरो गुब्ले गस्जी छोटा फिल्म हो रमेश खन्या निबान चुलिसम भ्यो कनेस्टे नाप्न पर्छ होली माने यथाक डनमा ठाना मोटसाट सुन नापान दना रमेश लो फित टट मा जुलन त जुन स्याक न्यावेका चङ निबाट छका सोल उटा छक ठन्ना टिठ्या मन जुल बाल देना ठचो छा न्यसिङको टिठ्या मुठसे लाखा न्या त अले चिजको मूल खै खव चाका प्याउन लाछि छेन छको लिना वन ठाठ छ पर्छ ह वना तना खिचतेस उया चुङ न्याना न्याने मुजो गुठा गुठा खिउसी च मर्जी ज मरो उजो ठा लिना व पर्छ ह वना तना वको टला ठिनु व अन सु उया चङ ठ्या तल पल्ख जिट न्याप टी सका न्यान ख सुन उया चङ ए ख रमेश काज kana दिगडुको पुखले दुआउन पुखले चाकले पखा दना टौले अले मर्चाका मोटौले अनुवना सुलिको बिजाय आउजुल लाकाय स छनिया न्यन न्यन वो ट्यार त सुजि थे वया चम सिआइडी जग खला अठे मक्स अस्पताल लिया जग वया चम पे खला लाकाय स न्यन ट्यार दिसिने रमेश सासा मलासे सुमक चुना चम का बर्बाद ल उला पुखले दुआउल दुसला चम रमेश त खन छक मसिक ट्याइना सोल ए सुस थम छिना चन वइनेस मा रमेश थारे न ल अस्पताल उन्दा वइ हो पासे बोट टच जुल तारे वन्टा वइ हो रमेश लिसल अस्पताल वनि म अले ठन पुखले छाले म कुटुकुला नि अच्छा रे छिपा हटाया अन्यन स फाना ठन सिल्टा वइ का रमेश खटे चंक छक लासिल थ्या या त अले छिगन चाय दिगले रमेश नि न वइ खैट छन लिस मुसे वना छ त रमेश मन पार पारे बिन सुजी थो मन नापली बेला खम थे म गन सिआइडी जग खला रमेश मने खला त वासी तका हाक्न ठौ जासी एक त वन अन पेकल लपी पाके पसको पटिक पर्च त वना छ न पेकल लपी ठेंगा व हाक्न मनु टे पलास तल पल्क जिना छ न ओबिन रमेश त खनि व टक्क त रमेश मुसुपि थे तल उखिना उया चपिन छ न रमेश त मुस्किल गठख पला झ्याकल सोम त्रिभुवन जुजे चाटे न्यन जुला त जोजलपा केरार सर रमेश मुसी वाटल ओहो रमेश भाइ छला जिमसल सुजिर गाचुनका का बाहा उनीका टाबेर चुन प्याची जुइमको केदार सर अटेर पला झ्याकल केदार सर छम वामपन्थी बुढीजीवी काब्रे लागे छम हनी बम एपिन ज्यामी दिए लस्ता थपिनको पार्टी पाखे पर्च होलीको लागि व अपि जुयाचन रमेश हो केदार सर पनि राजनीतिक पार्टी वामपन्थी विचाय खसा पार्टी ढासा थी निगली पार्टी आज अपासको पागुम हो तर चिची रङ खैन वामपन्थी त भ्याग्न चुनिगुला लुहे खटा हा छु पाइम हो एपि वनि हो रमेश न ठाउ ज्यापुका छेवले झाक्वे छम्मनो खना औजल उ मनो नाच पुगले नाप्लाम ज्याजन व रमेश त खने वन यने यातल छिनाप छु खलामा हुने इन्सपेक्टर साप छिट सटाडी उडो छा छु खलामा रमेश अन्य अट्ला छुकङ ख झिमसा मुसियो नापम वना हजिरका उजमा बियाडी दो चासा व रमेश त लप्पु जुन थ्या या त छिउसी चने अले भचलंगा जि ठया वगा त नाप्ला व छिपि चासा रमेश न तल मखो आया वना हजि न्याछेनासा हजिरका ट्या दो तारा निमेश लप्पु जुना मोटर ट्या यंगल पंचायत व्यवस्था प्रति जनते व्याक असन्तुष्टि हो विद्रोह बोल्न चाहिँ इले जुजु वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्था वा पंचायत व्यवस्थाका जन्मटसँग रिया घोषणा जुल ठौया चले प्रधानमन्त्री सूर्यबहार थापा ठौखेले पंचायत व्यवस्थित ट्याकी लागि जो छौ ज्याजुले नोचु बिया ल्याव्या भोटे पेकले ठिनी चोमले छौ पुच्न प्रधानमन्त्री मुत्रे अपाकेको जुल अपाकेको पिले अनुवा ठनुवा मरेको विषय हो न तर उके लिचो छु मुसिपि जनता टेसँग कसा नेमल अपाकेको घटना यो दिन सह शनिले इले छौ बठा शनि त सोरा टले होला मनो त ज्ञान पस पिसट न ठ ठौ छेउ न सुना झाटक न चाकी छाउ मको बाटा पनि ज्ञान पिस छ चिजा मिजा त छेउसिना त न झाकै बारे छु मुसियो पनि भुइ जाना ल्याव्या चपि छमनिमेस त मा खलटेसँग लप्पु जुना ठाठमट हेट सिट बाबा सिट ढाक बोट लाक म ठटमट ठट फुटके जिफ पनि जनफाटिया खुट्या खुट्या का विषय हुन मा खलटेको ठुजौ ज्यारेटी याना सुरा ट्राइ पनि डक्क भयबिर या मडिमिडिसना गुम देनहा छल न्याउ कि म पनि के कोना नाप टी सका छन न्याबले छे जानिया पसले दियाउ पाइछ उखुन पसले देन्टा होला वट खनसाथ हे छम महाना जुना ठटमट ठट उ चिला डङसन सुरा ट्राइ ठल भित्र पाइचा जी छुमसे हजुर तका बिन्ती बिन्ती याना टुङडो मा खलटेसँग तास गुब्ने टुपै चोका सुगडो गुब्ने जुना बसुवागडो गुब्ने भुट ठवागडो उइको चिला डङस न्याप्ने ठोक जुसा सुनाना छाचाका सोए छाउ म हो गुमेसा छाफन सोया चच्च भित्र पाइचा सापे कसा नल तका ढाउ सुबे सुया फुम हो उखने फोन्डे
छफ्चा साँची कम त बौद्धले व्यवस्था ट्याकी लागि नाला दिए साँची जाजो सिरेका ठौ छ्याउ त ल्यावे आतो ल एबे दछुटले छिनु छमेस्या चिस ल झाचाका सोराटले माखलटे उपद्रव चाहिँ नाचंग सुचन बिउजुल अले एबे गुम अन्य टले चम पासे छे बाचन गुम लफु चाहला माइक बालन बिम शंकर धामेसी छे सोराटले खचा मयासी मिएको लफु ठौ छेको ठेंगा खापा टिटिया त लाजको छु न भाइ चाहिँ हो छिटबार गाछिला ना हाउस टामा उइको ला अन्य दिद व माख लटे सम मे पनि लुखा खरकरे ना खपचा के कुटाय ना चुम खनि व खपचा का छे दुआउने आँट या मौत आ छुना ठुच्चा छ्याउटे छ ल अले ठौ छेको स गल्ली दुआउना छे ल्युने सागले चच्ची ठुठुर खकाटन वामपन्थी राजनीति पुचना प स्वापुरमा गणेशलालले छे खापा खरकरे आगले 8 पे ठावैको जुलका गणेशलाल पली बिहु वंगल तटे प्रधानमन्त्री गाडी अपाकेको झाका सैनिक देश चछिएटे त्यहाँ सोराटले ताण्डव नीति ना ल्याउन कने खनु फोंडे ख्वापा मुर्दा शान्ति त्यहाँ सुनानो पस चाक मछा चाको पिन्छना बच्ची चिना चाको जुल मुनोटे खाले ग्याप मटनी अपोटे त्यहाँ प्याम हो टिटी राजनीतिक पुचै नेलवाट दुस्नात न सुन प्याम हो ठाठ से भोजुल त ट्याके निम्ते इनापना त टया पटाट छौया ल्यमरे ठुङ्ला उखन फोंडे सांस्कृतिक कमिटीसँग बौद्धले पछि लिना छौ सांस्कृतिक जाजो न्याकेको कोसना टेटुङको जातन वे सोराटो आइडब्ल्यू सांस्कृतिक बुझे इ टेमा कलाकार ठौ बाजन जुना ठंका होला माइके सल मुनुट छमन छमिया यहाँ मुनुट मुन अटिया निता इ जीवन गाक्क मुनुट मुनि व बुझन यात पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नुचो बिब्यु मेहाला झ्याचो झ्याका चुन जनतै मे जनता थपिन्छ न्याप्ने भोगै नाचुङ व्यवहार साका अन्याय अत्याचार शोषणी खनप स्वाफो डुग मे हाउ नेना चुङ पनि मय हिखना वठे ल अले मे खगो पटिक लापा थाना कलाकार त हपा बिया चुन अबले पेकल फुपा के हाकन ससिमति माख लट छौए स्वायना ट्याक 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 बोटे सो ठेका सोरा ट्रापा के ठाउँ ल सासिके बुझस्पिया चाहिँ बिसौने खलटे थिए टाउ ख तर अजु सु बिसौ म माख लट वन्ट ज्यासिङ लं टोटा ल इपे सरासर ठचोए पाके ठाउँ न ओको सासिके बुझले प फोटे शान्ति जीव सुला चोपे नेलवाट न खण्डेका होला त हलिमे ज्यामी दि अस्टियो विश्व मजदुर दिवस सुरा टले ठाउँ मेबेस या मुनोट पच पटो ज्यामदिए लस्ता ज्याजो न्याकेको डु टका प्रिमियम ल्याम त खल्ना न डब्ल्यू बुबी फुना जिचका न टेटुको ल पचलंगा ट्राया पटा ब्यानर माइके व्यवस्था या सिरेका ज्याजो न्याकमी नुवा व गलिङ मुनुट भ्या होला छट्टुया अन मुनुट यक्को हनिबा पे दाल किजा टटके पि ठौ हलिमे ज्यामी दिए लस्ता त बिचा निनकनि ज्याजुले सक्स्ट जुगो जुजल पले लस्कुस ठौ दि हलि दि या ज्यामिटेगु दि ठौ दिने हलिमे फुकन श्रमजीवी ज्यामिटे त छपन जुया ठग अधिकारीलाई संघर्ष या त सन्देश बिउ दि यकिन थे मे दिवस लस्ता ज्यामी जाफो अले छि फुक ठन मुना चुना तार लापा ठल तर स्वयारेस पासपि तो पाखण्डी सरकार छिउठो ज्याजो न्याकी मविलाई सजिन्त्र गोसा गोडो जिठो यख्न तै मको ठुकी दसु दो थौस्टे छि ज्यामी पासा अले ठो ज्याजो या संयोजक रमेश श्रेष्ठ पुलिस जुना यंको गे ठुकी दसु ख ठो ज्याजो न्याकी मवि लागि ठो सरकार टोटा टपिङ खिच त ठनवे पो अले जुना यंगी पो तर जिठो निरंको सरकार त चुनौती बिकी छम्नीमा ज्यामी जापु पासु त झारखण्ड कुना जिमुको संघर्ष लिचली महो म ठुली खछुटाला पुलिस त छठे डब्ले ठाव्या उट साट्टो सलायङ ल अनि मुना चो पिने डक ओखे ठुके चिलाउन जाजो है दित निबा म चाहिँ मा जुल अले रमेश भो इमेको मटने डठी छपा स्वा हो जुल रमेश त जुनाइका टगले म चाहिँ नाना निबा न छना बिल बिगुल लगा नापाम छे जुले बाजे अजित स्कन लेटा तर म चाहिँ विके अपो बोलंगी ठाकुटाइ न निबा त टरङ पंगला होला ठेबया वै सुन लजगामहरु अले एस्टर मरिगे जुल एस्ट मरिएका क्याट बोलंगी घटना उटा टस्का चिउटा ल हरक नारा बुरा जुल अटन फसा मफसा ज्यावना जंगडो तर वैको ज्यान नेट है गाव महो म चाहिँ विले मेबले स्या अपो भिटामिन दु नसन्ने माराइ निबाय दास जास्पे नेट टौटौ नसमगाउने द्रुन गाकम म चाहिँ दास द्रु वाट वासले तर वै महो अले च्या खै म चाहिँ खोल से निबाय नुगय पा हिस चुनावे मिख बुलुस चुनावे ठट्ना गुल्चुने म चाहिँ लागि न जिन सुङ जायामा निश्चित छे सुङको चुना चुनि सुया जिन ज्याउन माला बिजन त्रेसन जक ज्याइ देउ न ल मोरो ठट मने खवाका निबा बाजमेस्टा कोठा हुन जुना यंगा टमस्टा yakna टोटा आइथे म चाहिँ उलमिसी देंगुल वेक जग दुगजुसा भटिच फल्स देगु ख ओके बान जिउ तयारी छ जिन बान प जायावे माला
निबाई खन्जिना हर्षनारायण नुगले फाक लाखमा पिउ घोट्या जुल नुगहे मुया होइथ्या जुल आका जगा उजोको व्यवस्था खम्चा लाउने वे छुट्या छुट्या जुल जिउ ढाटा आस छु न्याट्या ढा हर्षनारायण तस कम मस्न रमेश वे ढुंगा जग ठोखन लास मुजियोला आए छा ज्यावन मागो हर्षनारायण पौट ढाल वगैटा गुब्ले टोटी टोटा मरले ज्यामै आसे चुनिगोला छन्या मुजिल स्टन ठाकुल जिन ज्यामै आस मस्ते त घटना बोलंके उकिन जिटन यंका दिस निबाना उल्ट्या ठ कोठास होन आखा बनाट पनि ज्या ज्या छु लजगा दुमखो मेपि मिस्टेस स्विटर ठा मल्ला टपली ठा मल्ला छेस चुना या ज्याकुली यही तो पम्चा अजग जाना छु मखो मोच भया दछे मरेगा छिडन ठा यंका अपको बि उठा जागो झाटो ज्या करछि हो जलखलटेस जुटा छुराई अट्ला पम्चा ढाउन प्याछे मुजुग मुखो डामरेक छुन जुइमुखो झ्यागो याटन डाहेमा जीवन हनीलाई ने हेमल नेट छु छु मलाई जुसेले झ्याउसा जाले हेमल जल खल टेसन टाइरका चुना छुया ने मुखन डका इमसन निके है मुखो अर्ख नारा न पयु ख प्याछि जुठे डाकल छ छुटे या पम्चा जिजाया अन्ठा जायावे मल ढल अजा उठाको ज्या पम्चुटा याक जिला जी फुक जसा जे जाउने हो जे अजा जाया म पो छेगो अवस्था सोबले झ्याउसा या मल जमरेका चुनिको सुया जायाको बामलाउ खम हो खुया हेकारका नेम जो जाइना नेटल खनी अट्ला पम्चित ज्या छेउटे ख जिउ मन न मबुतर छुया छिगु कर्मे ठटजुल यंका दिस वेटन निग पिंग टेब डवा वस पटिस साम पल्स दै म च बोलिङ खिट टिबजुई हर्ष नारायण कलान ठग बिचातल छुया दुमसम क्यान म हाम्रो ज्या जुल बेमानैना छेपे फुकुस्ट दुकुजुल बिचर पम्चा ठाउँ टोटा हाइल कने टोटा हाइल टाटा निलामै आएको रमेश त जुनाएको न्याब्ले म साथ छन्यन लिप टोटा हाइलका आश्वासन बिआएको टोटा हाउरास मखो वेटा जुको जुना मिङको जुसान ठपास कल दुख जुइ मखो छे ठजाको अवस्था याना है फम्चा जायावनि माल दाउ ख छ्या गठिया हर्षनारायण मने सापे खन त काट टोटके फुसा भोइट ज्याइङ माली मखुटे बिचायना नेलवा सुवर्ण प्रसाद टचका इनापियारका होन हर्षनारायण मोसिम ल्याम पञ्चख सुवर्ण प्रसार पञ्चायती व्यवस्था नाजाम पञ्च नेलवा कोन से चुठ्याङ्के नेलवाट नपा बाणके सपोर्टमा राजनीति लिनसा भटेपटी सामाजिक सेवा यैमा थपिस यानाबी फुगजुसा यानाबी त लिचली मखो दयान जुठा दयाबीमा थर लवजुको दैगु जुसा झ्यागुन ज्याया त निचलीमा वेगला जिगु बिन्ति निने खलम खला झन्जक बोबे आयो खला कम्युनिस्ट तालकी सहे मयम ढाउन्यना अट्ला जिना वेगट चुना बले ट्याकी लागि निम्पि मुनुटेर थयुटो ससुमसा ट्याकोसा छिउ दिएन निजै विकास दिएका उखेन ठके ज्या वनिले दयान जिउ पिन्ट थयुटो यो गुठो छु छका वना बिन्तिया जिउ ख फेउ मफेगु ग्वालिया मयागु वेख बिचा थट नुगले खलाका वना चम हरक नारायण सुबन प्रसाद ये छे छन तले सुजी छे दाना स्वाने ठाउन माट्ने सुबन प्रसाद निम्पेमा पासपिना पा खलाबलाई नाचौं जुल हरक नारायण सुबन प्रसाद ख्वाचु लावा जुजल पयाट सुखले हरक नारायण रे मनटेक चाल चासन दिस्न सुबन प्रसाद न फेटिट ढाल मछि पन फेट्ना हरक नारायण बिन्चेट छो ग्वालना दिल दका वया हरक नारायण छु ग्वाल फन्टेंगु ख सुबन प्रसाद मसिउ पयना न्यन तयारी छु ग्वालिया मल जिकाटा जुनाइङको छिसिएसियो जे बेमानी त अजाउल नफि जिमले टका टगो मछि धार्न मुख पिनुको संगठन ना टोकेकेसन हरक नारायण ठुल्टा सुवर्ण प्रसाद अन्यन सुखे जुनाइङकोले आछुरा भाजो पर्च वौ ज्यातन हरक नारायण लिस बिसाट सुवर्ण प्रसाद पति ज टमो ठ्याइ नाटल सुयारेस हरक नारायण रे मामरक ज्या जिम छिका अले उजो पिन्टा जुनामिङ सुटाइङकी पञ्चायत व्यवस्था ठजौ व्यवस्था अले जुजेटा टक्न बिरोरिया टेउ ख मजुक ज्ञानपो खमखो हरक नारायण ताल भाजो तयारी खफुक्क खवे ख जि उट छाचन यक्वे बिन अठना जुस ख छ छे द्वावे मिट कान टार्न छु नवै मखो बो बिसन्जना जक चुनि छौ मनला याक्वे तासा खमुनियम कुफै यठेना ठजु छु वास्ते यस्तो या मखो गाना जुइटन तर छ्या भाजो वइ माइ खोबिसे मफट आला चन मत बुम भौ मत दो वइ खोइ स्वे मफ्या छटस्क बिन्ती यारका वया करजोर बिन्ती काइटा ठुसी छक टोटका बियार छ छु गुण जिव कासी लोमकी मख हरक नारायण मिख जाको खोइटे बिन्ती त सुया दिस हरक नारायण रे छिटैमा जि ठय मनो ठ मनो त ग्वाला जि यामा आवे ख मेमेग ज्या जुग जुसा छि ढाम वाक जि याना बि ख तर छिकाटा टोटकी ज्याटा आसा या फैथे मत छिया तयारिसले जुजेटा बिरोडी एम जुलुचका अले घटना टोटक सुबन प्रसाद एक पूजना हरक नारायण पति चाहिँ निराश जुल
अले लानी पा बिन्टी नाटला ठुसिसक टोर्का बियारिस न वया लिपा हाक्ना छिटा दुख बिउ वे मुख पाजु कर जोरी बिन्टी छिकान कोटो ज्याला यावे दुल वेटा टोटी मुख झि ढ्याम फो अर्सान झिसका ठ्यासवे तर छिकान आउले उजो कोटो ज्याया रास दैमुखो हाक्ना जुना यंगल रासा जिटा टस्क मुछनी सुवर्ण प्रसारण ठुल्टया पल्स बिव हरख नारायण ख्वा पति चक्न हस पाज हस ठुसी छकजक छिके ग्वाली फने लिप दुख बिउ मुखो त्या बिन्टी ना मन पति चाहिँ याउका हरख नारायण ल्याउल ए किसनचा छठो हरख नारायण काटा मसियोला नाचनिसे अन्तनाचमा ठ पासिके सुपन प्रसाद रञ्जन छ्या ममसियोरका कम्युनिस्ट मखला व छिटा चुनाव ट्याक मुभी त मजुको कसना जो खल व किसनचा पुलाउ खनियतमा थनिया पे कम्युनिस्ट छ छु मुसी पे ल्याम त लोना मुआमरुको ज्या छलियो ठुइकाना पटिता निर्वा प व अले छिगुना विरोधना जुगुली छक ख्याटा न कुनावियो का सुबन प्रसाद खनिना किसनचा वासानिला अले मुसमुसनिला सुबन प्रसाद न्यनचंग टेलिफोन इन्स्पेक्टर ल्या टिट समाज हिउपा हेको पाला समाज चुनिपि मुनुटेवे ख बामडाको टजुले दिच नंगा छोया बालाको हपा बिट अन्य चोपि मुनुटे यमुजाको हिउपा हे फैमको तर टमिटे त छौ व्यवहार चिर चिमी पिन्ट मेग व्यवहार ख्वापा डुपिन्ट छौ व्यवहार मरु पिन्ट मेग व्यवहार अनैतिक अधर्मी अले प्रस्तुतता हनीको हपा बिउ अले समाज दिए हो जनतै लागि ठौ जीवनै अर्पण येपि गरीब टेट ढासा थिए मुजो पिथा येको व्यवहार झन्जको बोल्ना चुन रमेश त जुना यिङको सान्छे तले चोपि जलखलटेको हरख नारायण छिज पिलसी स्वाफो भच तापना मुजुल नपलिप हरख नारायण नपला ह गन्चाटेना बेलिपपि सिरल्ला ढका निनी पिन्छ ठौकने नटी मालिरका लेहे बाउने हो खसा मुख छु यही हरख नारायण ठमेस यहाँ नोवासा बालक लिस बिट ठाक्चा वास्तव हरख नारायण छिमी जुसा मन टमे उयो बानी बिहर टस्का बाला स्विटन व बेमान मया ट्वाबाले स्विटन छु ग्वालिया मासा गुले लिचिदिमपति मुखो उयो भि पलैना उटा सक्स्या य तर रमेश राजनीति जुसान छ अझ उटा जुना यंगसा निसेला जलखलटेको व्यवहार छने सिदेक पाना हो जुल हरख नारायण थजो ख मचाउ मखो उयो मन कोमठाउन मखो तर छ्या थौ निवाई म बच्चा चाटुस जनफा लपस्या लाटुटना क्वाटोमी अर्जुसा रामसायु छेद ढा बाजमा नपन्स्यावन हरख नारायण भम्चे म सुकुमरुको मसिउ मखो अर्जुसा सोमरा नापली पयाना चंग बानी मखो अटे झाटोको अप कोबिया स्वाने थाक्वा जिउले भति चाहिँ स्याने नापा जयबले फुक्स्या अठिया जिउ ख टाइटे हरख नारायण भम्चेटा सोम रासे सुमको चनाजुन ए हरख नारायण रे सिकाएट जुनाइङको यो त टोटी खमरला हरख नारायण अंग दनाचम डकमी विष्णु अवाल नियन गो छटा सुवर्ण प्रसाद र छकला बिन्टियानो ख टोटकी त वेकला लचका इन्स्पेक्टर ट्यासवेर का ट्यारी उलडो कुलंगार कपुर समस्या हैन 25 ना दुख जुल हरख नारायण छक छस्को आतल दलाचंग अंग ठा बनाचन तर वइ मन तास छनछन क्वा बनाचन छसो अब डनिस्या व मेउ डन्ट काट्या टपिङका बिसुचा मेउ खच त भम्चा आख बना तम ढाउ मखला रै ग यसलसे फेल जुयाचंग ढाउ ठ्याच जिन बालको मुस्यो हरख नारायण लिसबल आखा बनाटम खस मेउ छौ लजगा जोस जिउर का ढ्याचिनौ का ठटे ठाकुको ज्याया आउस्या बिसुन्चो खन्जना हरख नारायण मन पति च खौं स्टोन कटाल सँग खला बाला ख तर सुना भी लजगा छिठ जापि चिम बे ख्वा मरुपिन्ट बिसुन जा चुरोट साल्टा पलखटी त चुरोट च्याके हाक्न खछु त मखो दाइ छि रमेश त कपोट यारी उजिटला तस्क चिट बुझ्या मुजल छामराको थपासक दुख बिमिष्ट छुटाउले हरख नारायणले पति त त पटो विष्णुचा चुरचका स्वाइङका सारा हरख नारायण बिल अले खटे ठाउन रमेश त कुलंगार कपुटाउने वेगमन मचुन वेटा रमेश छट निट ख ठाठिका त हो अले रमेश पिन खनबला जिउले छक निका वेटा न यंकी जा व राजनीति पटी ठु जाजन व रमेश त सम बालामा चिमिटेउ लागि ग्वालिया मि नेलवार का टाका चंगु जाजन अर जुगले व हरख नारायणले चाहिँ जाया यहाँ मचाक खम्ब्याकल दाइ छि नियनी जाना जुपि झ्याब्ले चिम गस जाचन हुजी हला अले छिटा जायाका सुमको चना नेपे छन्छन टोमी गर्जुया जुल्टका छिगु यफे गुब्ले निस डम होला छि छिमि जुयो वे हुनी छिसा छिगु नापे जुनी पापे नउले जुइरका मने टया चुना कर्म यत दोष बिया चुना थला डकम मिठे खनिसा जमटेसन याको जायासा छिमे जुया चंग हुनीला छिगु देय सामन्ति शासक टका जुया चुना यको छि थजा पिन जमटे त देय छु भटिच टमिटेसन सोसन निना कोठला त जुया चुन गहला बिसिन्चो ख पुमुङ क हरख नारायण क्वाट
에 비순자 청 타자 콩 거실어 수나신 천다 타자 콩 구블레 타자 콩 말람 청 통로 사베 소심테 빠르빠르 하라주나 콩 카오께 먹고 가 대야리사 니가 수거디 러메스 자 콩나벌레 야이타 지나원도나 러메스 그 바스가 다티가 콩거니 다서 추다 아 니나 좀 쫀이 마스티 보이가 지스여레 러메스는 떠러무는 죄주이가 오게 지 어디 뭐야 디글렌 지서야부터 미신 쪽 컨이나 허르크나라나 소다모다 오블레 가르르 서웨 원니메시미카 어퍼폰가워 뭐 니바이타주 예마사 찰라 지라 타렌 홀가 ज्यावना ल्याओ ले रमेश कोठा चुना चंकना निबा अजु चल हरे को बासनो को गुमा ज्या चंगो ठगी ख्वाटे सँग गरचुके ना कसा बिलजी रमेश ख्वाकना निबा मिठा खब ज्याउ ल ठग निपलाटी रमेश ला कट्टी को जोमले खबि टिक ना रमेश लाटी लाट निबा ख्वा ले खबि खना रमेश नुव न पमु थे ल ले बावया चंग खबि होया बिल छठो निबा छुलुमना वलथे आसी ने त्या कोठा प्याउ न पलखा ल्या होला काम जना मिखा खोबी जासा मुसुक निला मचा रमेश लाटी ते आबिल बिगुल पेगु ना बिगुल ते मजिला ओहो गुली बाला उना रमेश ख सिमरनी वा नाम बाला छ्या बचा कर्म बाला मजो दादा हरक नारा कोठा द्वाउल छैना जिमि सुना सुकसी मक्त छ मखुक लफु जुल बाबु आवाले ठजा लफु जिमटे छन्त टोटकीलाई व सुवर्ण प्रसाद त बिन्ती आउन माला धन्य ख वेगला जिगो बिन्टी निना बिल नतस छन्त टोटिए मुग्ने पुलिस स्टेसन छुम रासे आका झका उता टोटा होगे हुनी बल्ल ठुल रमेश चाकरी न ठय बोक्सिन ठय जुलका अबुवा बोइ खसुम क निना चम रमेश टफे मोफे आलिस बिल छुरे स छुकला न आम सुनाय ना छन्त टोटल वेटा सुबा बिउल गुनगुन अस्था जिउला हर्कनारा न काय खन्जना टम्पे गेल छुरगा सुबा बिउ अबुवा जिता जुङकुम न वे ख मेपिन सुमखो काय खन्जना हर्कनारा टाठ्या अजु चल मखो छ छुटातिन गो छ जुजेगा बिरोडी आउने याक्न टोटी मुखटाओ अर्जुसाना इन्फिरेटर छ ट्या स्वेटया अले इनापियाना बल्ल बल्ल छन्त टोटु ठोख छ स्योला हर्कनारा काट जुए पियासुल जि फुकासी अब छिव फटाठा वना जिता टोटिक त धामोसा जिगो काय खन्जना हर्कनारा मिखा छु मखन अले चुलासे न्याबले चारखना टन सुना चुन संग बिजारला छ कला पेकल लक्ष्मी सुना फना जुसा जिउला सुबा बिमा अस्ता फटाटाउने झने टमेकल हर्कनारा अजाम कटलासी फटाट करजोरी बिन्टिना टोरका चुनी सोयाला झारखना चुन यहाँका अवजिला अवासी मखो व छिगु देशे कम्युनिस्ट बरेज या चोङले घटना नंगीको टेको था जिता जुङकीको जा याउ ख जिता जिम्पास मुसा सोन बिट गुडो ओबले जिपुले नापला मन वही है सीआईडी जात न वहाँ पुलिस स्टेटस सोन बिया जिता जुनाइको ख वहीको भल्छ कामटे अव व छिटा जग मखो न्यामेसन गाले कोफाटा लिसोइ मखो ठाउ जग भिजु खसा काय खन्जना हर्कनारा एलख काम थे जुल सुडा सुमरा जुल अठन काय नि कोमली मुजु थे चुङका उजमा बिथे ढल सो बजा छन्त हाग्न डा छन थजा लुफ जनिमटे ठाउ छेजा पिनेको लागि न छ बिचायामा नाप्थे छ या कमी मखो कला डो क्याडे ल छिके टरुङा आस्ट तैगु जानमरो बो बाजिपिस माक्को झुरेना ट्या ठगुको नमरो याटियाना सा छेजा पिन्ट छपे नेगिया जहाना छ यहामा जे बुरा जुइरंगल गुलिया जुइटिनगा ओके बिन्टिटा आवने छ थजा लपु टोटा छ छेजय भालका डुगुन या फुयाना याउको जीवन हना छ हर्कनारा ना उल्ट्या कोठा प्याउन निबा फुलिस कस्या वेर या तले थाउन रमेश काट मुले ट्या नका छ न उबले मामा जाने त सता है व रमेश बैगले थाउन सोला लिपा रमेश ठाउ छे जाने खंगले गठिक मस्यो सापे साप वेक सप्र सप्र नया चंखना मामेसे मिका खोबि जाय होला झालखना नेहे मुख मुखला जुई गबासका साक नौ जिकान माई मने खला त जाने सिरेका रमेश ठाउ कोठा हना लासा ग्वारप्ला निबाइ त प्याजन छन्त अन तस्का कसाएर जी होला निबा न पाटना प फेट नाइन अबासकल मुख भटी भटीका बर्छ घटना ई छना चनले निबा न चित्त दुखाइ हेरेगा ख मेठा पाके छोल छन्त जुनाइगा छोडीले पे बिगुल चबुल छंगु लुमन्टे वगे ख्वासया ई जना चुन मचन छाया सोका दुखन मबियो तस्का ज्ञानी ज्यावनुला निची माना कयाटे तात्या जी ज्यावनुको छ सिल्ला निवाना जी वे साटा माना ट्याटल निनु छकेला नुवा खुल्ल मिना होला मेखना बिचायनुले जी तस्का ले तल तन्य ख जिमकला न्याठ्या जागो दुख जुसा दुख टाइम मखोरगा नुगो स्वर्ग ठे चकन म चाहिँ बोलिङ के लागि छ अझ अब ठाको जना याको बिचाय याउने छन् त यको सुबादो निवा ठठेना न्याब्ले न्याब्ले जित टिबो बिनिवा निवा न ठाउ मिखा बाबु खोबी पनि मोक्ट पनि मोक्ट अले रमेश नुगो पा छ जिका हिहिलन
खो야문데 니바 터서 खो야 kyonsa ji goti bolai changgo khobi ji kamjor jipo changgo khobi jigo ajuya panglo jipo खोया문데 ବର୍ଷ jigo शक्ति जया बिमा रमेशसँग खोबी होयाबला निबा थाउ हिचटे हाका जाना नेगटे सुको सन्तोषी मेगुली दैम हो अले छुन ज्या चिरंग टरंग जिम को सुमको चना सुप छपे उखे ठुकी मोटसी मेपिन्टा जायगा ठ टरंग खनि पि ठाठे टरंग जुइला टरंग चिरंग सिकेको टाल्जो तैको मुनख याइको ज्या जुइला अटिम हो तर छिगो समाज मनुटेको चाहिँ मनस्थिति आशा भाषी पहडो श्रम एटा सम्मान याको संस्कार मरो मेपिनीको मिखा तुन छका ठ यचि पिचटका उलाजुइ तमी मोक्सा तम पवेका जुइ मुसुसा सिउ पयना जुइ जलखाल लुएकी मार्का चानासा छेबु मियासा भरटेयासा बेवारिए वास्तवमा थजाउ टजली फाकोको मन पर्न पिज्या चंगजुको ख उकिन छ थजाउ ज्याया मालका नुग मछिङको म ख वो ज्या बोल या मा जुल छन्त ठाकुरका जिसु तर ठो छंगु जिगो बाध्यता न ख दुख टाइमटे कनेन से जिन छनपा वया ज्याया वे निवा छु मना रमेश खन्य बिगुल टसुल अले ज्याछिङ कटल निवा देय त राजनीतिक व्यवस्था जनताई लागि पाछ मुल त पंचायत व्यवस्था सामान्य व्यवस्थाको प्रस्त हो अनेक तेजसे थन सिम हो टमी विजय तजाको पखाट नाटक थुजौ पखाट तमछाक दुखी गरिब टे भिंजी म छस्योला थन निगो किसिमे वर्ग दु याना नेपे छौ टगी जुसा मेगो याका नेपे टगी याका नेपे छन् याने याना नेपे त कोठला टगो उके त पंचायत व्यवस्था थैगे याका नेपे गो भिंजीको व्यवस्था ख थुजको व्यवस्था त नंका मछेक शोषित पीडित जनता टेको जीवन याइ हुपावइ मखो खलाना निबाट छकसुल तर निबार आशा मिक तीस नाजन अच्छा छन्त न्याव लागि छो मख न्याव मख अटे मिक तीस ना छौ खन्जना चन हो सोला मया ढंगल छंगो स निनि मख हो ढाले जिन्जना चनको ढो ठाकुको जावनाव म न्यावस द्य खडेगला कनेन कस न लाज्यो नि मख सत्य सत्य न्याव मख छंगो स निना मन याउसी चंगुका का माला ठौट लिबाट टाढा रमेश मुसु निला मर्स्याट कोठा छौसिचन छौ कोठा शान्त जुल सुन हास मरो भच्चलंका हास मरोको कोठाइ सासय गति झन अफियावन छेडोठा हर्खनारानामा कापो निम्तिफले जावना ल्यावे साना काजकचान जाने चिपचपसिले जाना याक्न श्रेकल निबा निम ठाउँ छता पुनु जाजो छन्य कोसना टाउल ओके इले ठिंके माटे थे निम हर्खनारा त प्याज ख बना वेट यावन प्यामन्ट खबा गल्लको टिट्यो रमेश संजन स रामलाल दाइ छ शिउला शिउ कोबाले डेगल भटिच उख मखला निबा छ शिउ थाव रमेश टुकु जुलाया थाला अटकस छ निम नापावनी पास जिमखो स ठुके हो जिउखे चाला वेट या बाया निबा रामलालले छिन्थिनु माट्ने चुनाचम रामलाल टटाजो झाट नतले झास जिसन पल्ख चुनाचुने छि झास टाव निबा ठाउन पल्ख जाका रमेश न ठंग होला खवा गोसा जिल्ला रामलाल दाइ रमेश संजन जिल गोयावा छ छमजको वे मानिम सकले वेर रामलाल अठिटा ठाउन लिउ रमेश कोठा छिम्टी मनुट चुनाचंग जुसा हास मरो फुकु सुमको चुनाचन रमेश वे साथ रामलाल खन्याक्ल पासमे ठाउँ झिठन मुनाचनको छुकी लागि त घाछि मुसिउ मखो छि फुक्क हिउपा मिट त निरंकुश तन्त्र त नंका छेउ लागि झिको पार्टी उज घट ठाउँ केन्द्रीय कमिटी दुज ठन छाचंगडो वेकै त झिसन लसुस्या ठाउँ वेकन पार्टी उज झिको नियन तयाडी सक्षता झिको जुजलपा झिको देशी व्यवस्था छन्या निरंकुश जुगना चंग छिकसा मुसिउ मखो नाका स्पेट हे छर्लङ दो गुब्लेटको ठो निरंकुश व्यवस्था दयाज नि उब्लेटको छि थजापि जाफु जामी सर्वहाराटे भिजी मखटे खन छिकसा मुसिउ मखो झिको पार्टी आज थै गया सामने बार खतर उके लागि नाप्लक थो पंचायत व्यवस्था त नंका बोर्डले व्यवस्था हेमारिको झिको पार्टी थापो जुल ओके मेमेको पार्टी नम्बर 6 हे गोठ या आन्दोलन या कोचुडु ठोको आन्दोलन पंचायत व्यवस्था विरुद्ध या अन्तिम अले निर्णायक जी ओके छिगो पार्टी ठो आन्दोलन ने छिक पनि क्वाटर ग्वालिए भल्स कागडो पार्टी उजङ घटना छिक ठठ भाला बानक पुङका दिदेको विश्वास याना अले ठो आन्दोलन ने मंका नेलवा नेपाली कांग्रेस या गणेशमान सिंह जुख अथे ठो कम्युनिस्ट पार्टी तेसम मेजु साहना प्रधान ठ मंका स्वाफु मिक्यो उडो जिता विश्वास दोठोको आन्दोलन पंचायत व्यवस्था सदा सराय लागेको हाचिना चाहिँ आ ठाउँ त ठुलियरका खलमल ठन्या कोचाके लेप छिकपिन छ या माग जाई लागे पार्टी उज बिएटनी जोजलपा सुभा
पञ्चायती व्यवस्थित नङ्का बौद्धले व्यवस्थित हाक्न पलिष्ट याग ज्याजुले ये चक्सिबारी नेलवा गणेशमान सिंह छे छौ सब या ख कोछु जुल ओ सबै नेपाली ठिटी राजनीतिक पार्टी नेलवा अले भारतीय नेलवा टेसन नुचु बिया आन्दोलन त टिब व हपा बिग जुगलिन आन्दोलनकारी टस्कन लेटा अले ठया आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्था सराय लागि फुका छोइरहेको ठाउँ फुक्क आन्दोलनकारी मन्ट्या उकिसन नेपाली इतिहास देखले नापा कम्युनिस्ट व काङ्ग्रेस पार्टी डोटी सल एक जुगले युवा मिट छनियल लेटा ठोकन पञ्चायती विरोधी आन्दोलन हेजाउ जुल थाहा जुलुस प्याउल इन्क्लाबे सल राजधानी ठुल जुलुसे भोटिकाइ पिन निय निस अपोज जुँ याचन चिजाम जाटाक मिचा जुलुस निनिए दिसे प्याउ याचन राजधानी जुगमख नेपाली डक्को पन लगाएन आन्दोलन यजित देहे आन्दोलन मयजुल सरकार न्याक्वे टियर ग्यास के कोसा लाठी चार्ज यासा गोली के कोसा आन्दोलनकारी त लिमुचिल च्याम छिम आन्दोलनकारी तल सहिदिए जुइल गोली सहिद जुपिया अपुल ओलिए आन्दोलनकारी त हिक्वाना याचन कांग्रेस कम्युनिस्ट सबले जुगा आन्दोलन नि पञ्चायत व्यवस्था छु लगे मजला आखिर वे छ कोचिया मला कोचुल टुक्रा पञ्चायत व्यवस्था वाँ सलन स डनी से शाहवंशे स्वेच्छाचारी राजतन्त्र त संवैधानिक राजतन्त्र छेला देशे नुगु सुरुटे जल जनता पन्जल टोटा छोपी चङ्गट ठेजुल उजुक सर्गटे पपु फाट फाट याना भया जुपी ठे स्वतन्त्र जुग जुल आन्दोलन हौ युपा घटना ठिटी राजनीतिक पार्टी तेसन डेइला ज्या ह्याकीको जुगले डेय विकास जुई मानव अधिकार सुनिश्चित जुई ऐन कानुन व्यवस्थित जुई आर्थिक विकास जुई तेको आश जनता यको स्वाभाविक जुल ठुजेको आश नाप नापा इन झ्याना बनाच न तर अठिमोजु ई नाप नापा झेलवाट झ्याम व्यवस्था युपा वौसा प्लाउ सिसी नुग एलाटे ठेन्जको जुल गाले लाना चोपी मनुजुयान मनु जीवन हनिमुख पि जामी चाफो अले कोयंग जीवन मना चोपनीको लागि युपा म व्यवस्था बौद्धले तर तजिलजी तास फुलाङको पञ्चायती जुयाछन् जनते मगस मगसे जुग जुल जन आन्दोलन दे जनता मखो चिटे पार्टी नेलवाट जुग ट्याउ जुयाछन् जनता तेको लाठी ट्याकबा टक्न मला देव जनता तेको जीवने मखो नेलवाटेको जीवने युपा होला चप्पल न्याना यदेसे दुआव पि नेलवाटेस ल्याक उठेन जाउ छिन्तना हल बैंक ब्यालेन्स अफेका हल ठ मनुटेटा लजगा बिया हल प्राडो पजिरो ठाउको गाडी गया हल सिसा कलम ठजाउ इमिगो म वनाबो जको मको पुआन फकर ठे ट गया हल सही तेगो मगसे लपन नकलम बछा मुजुपि नेलवाटेस टुक्न जन आन्दोलन लिपा अन्तरिम सरकार नेपाली काङ्ग्रेसीय सरकार एमाले सरकार अले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस व सर्वसाधारण पार्टी संयुक्त सरकार राज्य सत्ता सञ्चालन यागुन झन्डै खुटो डेरमुल तर डेय अवस्था थाहा हुने माठा झन्झन कुहाजको बनाछन् ठजको अवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी वैधानिक पार्टी संयुक्त जनमोर्चा पाखे डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा यता पिगु सुते माग लल हाउल तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लाभ झट्न या कोशी ढुङ्गोले माग याग भाका सिधैको पेन्य 2052 साल फागुन 1 गते निसे रोल्पा रुकुम गोर्खा जाजरकोट सिन्धुलीको पहाडी लागा आक्रमण यासिले देशे लाभ झट्न यसरी गणेश याग जुल ठौकने ठग राजनीतिक पार्टी हो निलवाटेको चप खना रमेश नुवा ख्वाउसी चोङजको मुखो निराश चाहिँ जुग जुल जाफु जामी अले कोयंग जीवन हना चोपि नेपाली टेको लागि पार्टी व निलवाटेसँग सुन याम खुजुको मुखो ठठको स्वार्थ याना पार्टी टजना निगु पार्टी जुगले रमेश सापे निराश जुग जुल अझ जुसा वो भयावंग पार्टी जुजो ज्या बुलौ पलाछना न तर छुडली पनि निगु पार्टी हाक्न छौया जुल ठटे सर्वहाराटेको राज्य लागि क्रान्ति यारका जिपि निलवाट खना व ठगो पार्टी व विचार सुना लागु मतल निलवाटे त विश्वास या मुफ्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी झ्याका चुङ लाभ झट्ना अष्टयु सशस्त्र आन्दोलन जग ठो डे युवा वैदेको मनतुना छन निवाली से खनबला जुल निवा छन त छि नेलवाटेको पच चिटुपे जुला जिटाल ठुमेको पल देशे युवा हाइक देउ मंसे न मखना रमेश खनिना निवा न ढल जिटन छन त गठिक अठिया लगे जो सर्वहारा नेलवारका जिपिनेको प गाके स्वेट न खन्टुन य देशे बंगला गाडी बैंके टेवपो ठ ठ मनुटे लजगा पटिचे मछाम जुटपि नापा पार्टी लागि दुखसिया जुग यो ब्यासमेर काउ मख जि नक्चर टेस निभाइ बिजा निनि रमेश त न खसवाट अफ्लो अले निन लभ चटना एना चोपि माओवादी पार्टी बारे छंग छु विचार दो जितल इमिगो लपुहे बाना थे त इमिगो ठजाउ इच्छा शक्ति आत्मविश्वास व समर्पण मरेक ठन सुन युपा वइमको
निवाई खनिना रमेश हाक्न नि सटल झिकन इच्छा शक्ति दो समर्पण भावना दो सा छिन इमिगो लम्पी मौनी उसा सा छिट पजुना लब छटना भुटम कायो जिटन अठे लगे जो तर मस्ते माया याना जग छु मरे ख निवाई खनिना रमेश मुने सुपा मरु सर्ग थे जखन अले थाल मुने जीवन साथे या लागे स्वास्थ्य त्याग या फेकमा तो देव जनते लागे जीवन समर्पण यापि हे ताटक मना चुनी खिचते ठजा मरण मनु ए जुल दासा सो अर्थ दे छिउ जीवने निबा छंग बिचाना अठे खसा छि मस्त पंगला जिम हो अव्वा अम मरु मखो एमस स्वे स्वे एमटा अम्मा अबै भल्सा टोटा छिन लब छटना उनी गे पाछि जी थुक्ता खल बनाइना निम ठाउ छे अले मस्त टोटा भूमिगत जुवङ दुल अले इमिगो भूमिगत निगे नान कम डेट रक टिम व कम डेट संगिना कम डेट रक टिम कमान्डर चिरागन सटी हो टुप हुया चम रक टिम जौडाल फक ठीक ठाक जुल्ला कम डेट चिरागन जन जुल कम रेट फक ठीक जुल रक टिम लिसबिल ठीक जो कम रेट ज्या सफलता लागि जुग पिन्तना सुबा कम रेट रक्तिमा ला कट्टक मिलेना छक ठक ला मुचना लोन कोशिपारी प्रहरी चौकी हवलदार कृष्णवीर खर्का अले मेपी नेम प्रट खलबलाई नातन ठा ठसे माबा ट्यास प्रहरी चौकी आक्रमण निना प्रट स्यागो लबट लुटेयागो अम्बुसेलाना मनुट सिगो ठुचो बुख्त निना इपिन सतर्क ज्याचङ जुल सुजी छुमुजी ए मुरल दाई झिगो देशे गुब्ले शान्ति जिग जी हला तक प्रसार खस्वाट ठट नाछि गुल्जक मुचना चन मालिक जी झिगो जीवन चुपे ढाडेल नाचौ ठेका गुब्ले सही जिउ ख मुसु तक प्रसारण ता ख मुरली मुने न मो मुखो अरु सावैठ टिब बिठे ढाल च्या तक प्रसार झिगो लजगा थजागो देशको जनतालाई सी मासा लिचली मुजिगो छिगो लजगा हाकिम छुया ढाल वे या मागो छुया मति ढाल वे मया मागो लजगा छुया जिसेली मन खौका न छुया मखला छट आउ खला खगे ख अरु मनि खचका पंकौका च्या ब्यायनको खुला हो छिनेन जको दत छेछ काय वन खंगु मखो कला पारे दुनि खछौ निगो बानक ला खंगु मखने उइटा छुया छुमया विचार व्यवहार गठिक जिनापा होना चन फैम खवा मखो अठठ छुया मुसिनी छ्या मुरल दाइ थज्या मने खलाउका ढक प्रसार मनि ख पंकल जिगो नुगो काजग छंगस या छुपारका ढक प्रसार अठेला खने मुरली ठाउ मनि ख पंकल जिनला छ्या वन मखंग निनमया अंकल बजटी कम काय ख्वापा लोमन नकल आले पिर केन थे ख्वापाला हिलावनी गे जुल बुनकुठी वला मला ज्ञानज्या चोला मचोला न मामेस्ट तस्क दुकु बिम जक जुल्ला स्या टक प्रसार जिगोना बिथा छ थे ख छ शिला टक प्रसार जे थोल्लस गा जनमले छिगु देशे तस्क शान्ति उबले गामे वनिमले न जिता जलकलता स तस्क हन बनाए फुकुसिन अडप्टै जिखना मनुट न ग्या उले जिगो फुटे गुजाओ जिगो लजगले थजाउ न अवस्था वइ थते सिमाये ठेकान मरे यटगा मंगसेन मखना टक प्रसार तुयको अवस्था वे अट युजको सिगु जुसला गामे चुना तुले जुया जीवन हनेका जिला छ्या देशे थते जिगो मंगसे मख सुसो बालक नियसा टक प्रसार ठौपटे मुर्सी दिगा नापन टी सकल मुरलिन सासय मलासे निनिगु कुटएट मनुटे हासा थे चो टक प्रसार इपिए जको खला मुख दै जिसा थबाटे थजाउ हासा गर्यो वइ मुरले ग्याप औसला ना टक प्रसारण छुटा मब्द मुर्सी इए व्या मोल गनाउन ठ उट्टुप न्याक जुन उब्ले सिपै बर्खमान वया तल इबिहे खने ज पालपुल मिजला न खण्डो छ्याउ आ छिउ जीवन ठुलेजको जीव खला सरकार ब्याट उट्टुप न पाठको लबजको बाला जुसान फटले ल्याका छ्या आज न फुट ए बर्खमान ठुजको अवस्था ठुजा खन हामीले ज्ञाना सिगु स्यालवाना सिगु कल्याण मुखला टेगु जुसा आत्मसमर्पण यामल मुरलिया खसिमुनि हवलदार कृष्णवीर ढल आछ्या हो इपिले न्यने ठंग होला ल्या दासा छिमिया नेम जक इपि सिम पिमिया दुठे जो गठिया हेर क्वार्टर न भटिजा बिचामया थो चौकी दोलाल काटे चौकी सस्वाना चंग जुसा थजाउ अवस्था विल मुखो टोटो टोट हपिला छुटका न्यने उया ल्या मा मुखो खाली उजजको बिजल खनि बेस्या का ठौ जीवन थपिन्छ रछया गनुना सुला चुनि माउ ख हु चौकी खाली नाठके झिन वने नापलको ठठौ जीवन नि बचाया लिप मामाठिका मनुटेलाई ठौ टर अले यौ दैवे ठौ जीवन ख सकया छजको दैगो ठौ जीवने सक्ना ख कृष्णवीर खनिना छमछम या चौकी टोटा बिसुन पल्क जागा ग्राम टुटंकेको सट होला तर चौकी पाखे छुया लिचो म कमरेड चौकी खाल्लेके छु प्रतिकार म याले दुश्मन त बिसवन ढंगल ठाइ छु रक्तिमा ठल्लिक चुना छु कमरेड के नियन
कमरेड हाक्न छट्टुक एक्ल छु हास मरो लिचो म बिस्तारमा फुक्क कमरेड चौकी न्याने वन झ्यार लगाएट रक्टिम चौकी दुहाउन नब्न म मिपिन वन चौकी दुनि सुनसान रक्टिम अजु छल याउके आक्रमण सफल जुगले मुसुक निलाट ल का कमरेड पि छिसा आक्रमण या न्याय सतुत बिसुवङ जुल ठण्डुको फुक्को लुवाबाट जना पिन्चास चौकी न ध्वस्त यामल अले अन्डुको लुवाबाट जना वनि साट रक्टिम बमट्या प्याउन गड्याम छौ ज्ञानपुक सठ ल चौकी ध्वस्त जुल नेकपा माओवादी जिन्दाबाद प्रचण्ड पथ जिन्दाबाद जनक्रान्ति सफल पार्छ मुर्दाबाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद स लिठ्याटो चुन लाल सलाम कमरेड रक्टिम नाप्लग चौकी आक्रमण ये सफलता छिट पिन्त्रन्डो सुबा कमरेड मिय अनेक कोटे लटस्के बामलाको घटना जुल ढाल्दन निसा छुजा जुल्थे क्वाट्टको ला मिल्याना कमरेड सक्टिन ख कमरेड सापे दुखोट घटना जुल नुव काइए मिंक चाका जुल तस्के मन खोइ ख जुल रक्टिम मन ढल गसिया जुल्ले सा सक्टिन न्यन अनि कोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पास्पि छन्य उनाचङ जुयाचन छम सिआइडी खिचा ढौखेला पुलिस स्टेटस स्वाबियोले एपि अनुना पास्पिन चुनाचङ छे मिटिया चाकले घेरले गयाट छे वाना छौ खनिमा कलाकार पास्पि अन प्यावल छे टुक्टकेका हट्यायाट रक्टिमे खन्यन कोठा वाफय वठे जुल हाक्न रक्टिमा ढाल अथे गिटार मारल जुना जनता त सूचित याना झिप्नीको हट्यायाउने जितल सापे नुव मिसि सुन कमरेड रक्टिमा छटाकेको चस्कातल आन्टी भावुक ज्याछ्या कमरेड छिपेला हटामी त ख ठटे भावु जु दासा क्रान्ति गति सफल जी घटना आज ठेंगे फै हटा खेले ठ कमरेड टेगो सिम हाचा ग्या वनि मालिक छिगु बाडे त ख सेट जुपि कमरेड टेगो सिम खेफना बिलापिना चन दासा क्रान्ति गति सफल जी ओके सोके त शक्ति हिला क्रान्ति त सफल यावे छौजको छिउ आज ख कर्तव्य ख तर ठो घटना छौ ख छुट्टीको मार हासा ठो पाखण्डी सरकार शक्तिहीन जुजु वना चंगो ठो निशस्त्र कलाकार टेगो हत्या तैगो ठ पिहे वना वना चंगो मन पहया उपज ख गिटार रेटा टुप भापिया ठुम ठठमे ठाउ सिम ठुन्टा गाम हुइ ढुंगल कमरेड शक्ति ठट ढावा कोठा कौछिते निशब्द जुल अले हाना कमरेड शक्ति न कमरेड मे ख छुदुले कमरेड जिठन्सके छौ खन्यन दगा वइ ख उछुदा आशा छिगो पार्टी नि कमरेड टेक डटी बामलाको मतभेद जुटा होन्यना ठोखं गठि ख थपा रंग आज जुनाव याचुन पिछिपि ठटे कमरेड टेक डटी मतभेद जुया क्रान्ति त पंगलो जग जुयु ख लगा जुगु मने खवाल उगिन छ न्यन दगा वया रक्ति माठाल छ न्यंगु ख मखुगला मखु खगे ख तर ठटे मतभेद जुगुला स्वाभाविकै ख ने तुझो गौरवशाली पार्टी थटे मतभेद हो वैचारिक संघर्ष जुगुटेको टरमी चुटाइ खमको सामान्य ख वैचारिक संघर्ष दुनिया सही निष्कर्ष प्याउ ख ठुकै चुटा कामा ख छुमरो क्रान्ति अस्पल जुगु खवा पार्टी जे खल ढका छटिया चुटा कामा कमरेड शक्ति खन्जना रक्तिमपति च आश्वस्त जुल सुबा कमरेड ठौटा बिराजी लिप नपलावे टाटा ला क्वाट्टको मिलेना पिहाउन कमरेड संगिना फुक ठिकठाक जुल्ला कमरेड समीक्षा जन जुल कमरेड फोक ठिक जुल नु आ नेजा सान्जिल संगिना लिस बिवा सुइमिटे हटामिट छसो ज्या जंगल आउन अथे न्याउटे न्यासिवन ढुंगा छौ चक्कङ ठासे सासुलोन दजित फुक्स्या डालमोट व बजी फाजिर लिक्स चंगो खुस्या वना लतन झासुलोन छोले संगिना समीक्षा केन्जन कमरेड रोल्प ठेंगट आ गोन उन मन्थे तन्द कामाल कमरेड सतोटे पंगलो मर्सा ठौया छिने समीक्षा उल्टा व संगिने मनपटि चाहिँ याउ ठेंचुल टन मुसी डेंगले एपि रोड ब्या वन्टा वना चंगो जंगल जंगल अन नासा ठिठे चंगो पर्व ग्यावनी मागने ठाक्या संगिने टिति मनावो जुल तर ठौ चले जवा खवा मयासी छौया आज जना वनीले याक्वे दुख जुसा पंगल वसा आत्मशक्ति तास अप्यावय खनि देउ खन संगिना ठिका कल निश्चित न्यासुना ब्याचुन था अन्य जनता टेसन लस्कुसियागो दुनहन च्या आत्मित केना ठौ छ्या दुगुन नसन्नकीगो सुरक्षा बिगो अमुक ठुजागो मतना खनिबले संगिना या ट्यानुगो मन याउँछ चुनावनी कमजोर जावंगो मन गन गन शक्ति व उठे जियो कमरेड समीक्षा झासुलन गाउँ संकेत बिवा फुक्क कमरेड त ठठक झोला टुम्ब जुना हाक्न छसो ज्यावन क्रान्तिय राजधानी रोल्पै लोफु जुना संध्याले चाहिँ बिस्मान चा खोछु त व रामनाथ र जुना यिनको न टन मसे दत होला सुरामनाथ जगत चान्य सुरामनाथ आ वया मात्र मसिला रामनाथ श्रेष्ठ छु उता टोटा मन के आसा वला मावडी मख ठेचु मावडी ले ख मख मुसु तर मावडी पन्ना रासा खलना जिम ख व
Okono anikote name mawari kalatar teta shatalni. इमिगे सांस्कृतिक जाजो सुया ल्याउ या तुमले जुनाइङको गाउँबाट साप्या कसा नल ताउनिना भित्र कलाम खज्जको खया गोस जिरुङला ठट्या ख बिस्मान छिगु देशे धारान जगत चा चुरस मुर्सी दिगा लेटर च्याकला ए मन जिउ देशे शान्ति थैगु जुये मुखला कि छु बिस्मान चा हाकन खन्छ त ओइ राजनीति खला टस्कन या निश्चि पसले चुना व्यापारी ए थस पास पिन सुलट के राजनीति खला न्याम खाओ गस्ता बिस्मान उल्मुच नेपाल मिटे सिंगलो साइसेना तासा जनिसेना तासा आखिरे नेपाल मिटे सिख हाकना उठके मनु त अपाङ जिरगलो टुरा जिरगलो बिडुवा जिरगलो आछ्या देशे शान्ति जिटाले जिमुखटा मनु त सिग जो खला मन गागामा भौतिक संरचना डक्वा तोस्त जिगलो तोस्त जुग डक्वा हाकना डेक मास निर सुइना डेक पैमको प्रकाश चा ठौ बिचा फोकलो खरिया गमे ल्याम त सोचन छाउ मखे सरे वसा छु लजगा डगमको उद्योग टन्न टन्न डक्वा बन्डे जुल तासा पाइमको छ सियोला बिस्मान गामेला बुढाबुढी त बाग जाइपे मिजन टेपे मरे होला फुट डक्वा बाजा जुइर होला मन चान टुकटाका थाल आछुरा बिस्मान खट्टम हे जुलका छिउटे सुयगना जीवनी पर डुमुखे अंगुल सुगबले घण्टा सिम वाइट हो ठेगाने डुमुखे अंगुल जे सर्वसाधारण जनताला चुपेट हारेका साइसेना खसा बिस्योवनीमा जनसेना खसा बिस्योवनीमा छ्या प्रकाश जुख ए प्रकाश माओवादी नप सरकार खनबला यही धाउ मखला बिस्मान जानियन गो नेनगुल ख ज्याजका जिउ ख मुख मुस्यो खनबलान घटना जुइरया सरकार पाखे झन्जक माओवादी निलवाटेको छय फाटल खसे फाटे थे प्रचण्ड बाबुराम अले मोहन बैडी छमछमेसी छय फा 50 लख केन्द्रीय दूध तेल चाहिँ 30 लख छ मुस्यो व अपचाम गृहमन्त्री दुने उछुला देवेन्द्र राज कौडेल व सरकार नोट शिवला माओवादी निलवाटेको छ झोलाटिया हजी अले झोला जाक डाँटिया यंकी वाई यार ठुलो खला नाना शान्ति खनबला जिला बेवकूफ मन्त्री प्रकाश ख वेल दे गो याउ या मसिपी मन्त्री जी गो अले गट दे बने जी का माल ठन्ट चाले गाके याउन्नु ई ज्ञानफुल लिबकल लिबकल ने जी पाछि मुजो जगत चा बिस्मान चिता चुरट बिबिउ ढाल कमरेड रक टिम जो कमरेड छुको पो वाउडो कया दिस पो कया काचका सुना छया आउजिका खामे मिखटिकला खन संगिना यो म जिथन मफो अले छन मफु जिरेका आसेना छल्लुमना वला छंग ख्वास्वे मास्टिल तर छ थनुमरो आकन जिमरो गर्स्वे मन मचन खिपल जक न्य न्य ल्योले वया चौथे जुल अले छम कम रे आकन वइगो सिया हटासा त पौच्या चुना डगला नाफा कोशी पारी चौके आक्रमणीय सफलतालाई छन् त अले कमरेड सक्सन जिगो यको सुबा अले पार्टी बिग फुक्को कठाई जिम्मेवारी सफलताई लागेन फिन्तुना छनपन स्ट्रेजिया जी क्रान्तिय राजधानी रोल्पया ठवाङे वइन निरमय हाङ्गल ठुके बिचे छन् त छकय नप्लाय मखने पौचेटा टक्न इ मरो जिता ठन गठिक अठिया आकन छन् त न अठिया जिया मक छन पौ छपया जुया महौ जियम छिगो जीवन क्रान्तिय लागि देव जनतै लागि देछा ठुसेले छिगो ठगु व्यक्तिगत जीवन र गौण हे जी अर्जुसा छिसा मा बयो भाला टोटाटै पे छि मस्ते लुमुन्टी जना जिगो मन गुब्ने अधीर जिगो इमेगो लुमुन्टी ना जि कमजोर जिल खाना मग्या मखो तर मेमे पि कमरेड पिनि खन्जिन ब्लेट हासा हे क्वाना होइगो अर्जुसा छ्या माहे मखा छुना चुन्जी घटना चुन्जी दगा मुने खवाटो वाली अर्जुसा आटकना जि सोयबले जि कमजोर मजुने छिसा खानाको मगस पुङ्केको लागि जि न्याठ्या जाको दुःख कष्ट भोगया त लिमिट आटकना जित बिगो पाला पुङ्का चुना संघर्ष झोले हटाई खिले सिमवाई छु ठेगान मरो अले उखिए छिटा चिउटान मरो ठौ टक्न जि हटाई खिले दनाल वान्हा चुना तिने छक निकट आसा जि ज्ञानपुसी चंगो घटना टप्याङ्के पुगे यात्न ज्ञानपुसी चोसा जिगो लागि उजो घटना न टरङ शक्ति बुइ उठे तुल छक गरजुल आसा जिमे छौ शेल्टर मेगो शेल्टर उनी लागि जंगल वना चुना छौसी च औसेचा छुया खनमरो मोर्चाके उजमा मरो अर्जुसा विस्तार वना चना गुब्ले टुके गुडगटले गुब्ले ओखे गोटले पाठे चंग नसै शक्ति न ज्यामया टुगले नेपिटना सनसिने मफु उठ्यान जुल ल प्याचाइ मुर्सिगन उजको बक्टे न टरङ विचार न संघर्ष खिले ठट पानापे क्रान्तिकारी हटामी त विचित जिगुला गनक कनक झने डुनुग्ल निसे छौ मचा खटे शक्ति अफियाव उठ्यान जुल छ मुस्यो कमरेड रक टिम ओब्ले लाके हे भाङ टुक्टके कुसट ल
कमरेड अस्मिता जिउया नियनि कोर ल जिमसा छुया खनि मोरसा फायरिङ या लिचि जिउ वना पासपि दका उखला ठुखला ल उत्तर पाके खण्डसा मोरसा अंडा ढुण्ड गोली बर्सा या नाटो चुन छ मुसियो रक्टिम उखनला जिबजे जुल तर कने खन अन छिन्छम कमरेड टेगो सीमा चटावना चौ जुल सीमा खना जिगु म ठप्पा ट्या ज्याउ ल मिखा खोबियो फया फे मुक्त हुया हुइ मुक्त तर छौ ख टाठ्या टाके खबि नाप नाप जिके ठ निरुकु सामन्त्य शासनी विरुद्ध आक्रोश छने अफ्याउल डेइ लागि सैर ज्याउ पि कमरेड पिनको जीवनीय बदला काव्य लागि ला मोचना वाकोचना संकल्पना जिपि सैर जी मुख पि लिहावना यो म रक्टिम मेग छौ टाठ्या लोमङका लोमेको मुख घटना न छन् त कने चुरासा जिपि मेगो लागा वन्टा वनबले छौ गामे बनी जोले ब्याचन उजुर ओग छे माव म्याजको दुज्याजन जिम्टा इमस साके ढेरवाला नकल कने खन नाप्न दना जिमसा इमटा सुबा बिया वना ओके निनु लिपा सैनिकको या आतंकवादी त ग्वाली आइपिरका मामेस्ट लछार प्रछार ना बेवस जिग दाया म्यामेस्ट बलात्कार या हो जातन छ मसियो रक्टिम चाम छिमेस्या बलात्कार चक याउ मको साना बेला हरे बिचराट पोटा कजुसा मेउ छौ टस्के दुकट घटना न छुए वछुटा आसा कमरेड बजरे बिया कमरेड ज्वाला न पञ्जुल जिपिन बिया ज्याजुले बोटिकया सुबा बिया सिरेका छवाली प कमरेड ज्वाला मेउ लागा सर्वज्य आउङो पिनो लिपे छटा गामे ब्या चौठा सुरक्षा कर्मीसँग घेरल गए त अले निगो पुचाइ खमासान फायरिङ ल कमरेड तेसा एमता आछ आसियाउ जुसा ओगो घटना कमरेड ज्वाला न प पिम कमरेड त सही जुल कमरेड रक्टिम अति ब्याना छवाली प कमरेड ज्वाला सही जुगो बुख कमरेड बद्रे न्याप्ने ठ्याउले उटा गुजेउ बज्र पार्दुलजी घटना मनटे आचुनजी जियम कमरेड ठटे ख छंगो जुगो जीवन न गन गुब्ले गुटा छिगो जीवन धरती चाल बका उनी ट्या फैमको उजो इ गुब्ले वइथे होला रक्तिम छौटो फुक्को खसी ढुङ्गो जिमा अर्जुसा जी ठयाचना छौ ख छुटासा आजि ठौगे क्षेत्रीय आक्ने सर्व जिया वे जनाउडो छन्ट अनन्नाप्ले ढिगो जिउ टडङ आछ दो नाप्ल तास यक्को खन बलाया मस्ते बारे सुखन्डो वो निने हटा जिया चंडो बुझै ना जित लिस बिदेउ आसिना ठौट मालम चोस टिके छ ठगु सुरक्षा ठप छ बानके यइ ढिगो मनतना छ म संगिना पो बोनि सिरेका रक्टिमे मिखा खोबि जाया मोग मोहो अजुसा वचक मुस्कुनि ल वइ नुवै सन तल ताठ्याक जिजे ज निबा कमरेड संगिना तस्क अजा बगो घटना जुल रहेछ कमरेड रक्टिमा कमरेड शक्ति नापा लामले नाथल जितल मुङसे मुङथे जुल गुब्ले चित नापला खोङिने दैठ्या प्याचा उल्ठुले मरो ख छौ टस्के अजा बगो घटना खथ निनिक थन सुन नेपामी त पट्याजी मखो उलमछि सुरक्षा कमिटी दुगो लागले जुजे वंशे नाश जुको थ जुगो हत्या काण्डला टाठ्या अजा बगो घटना ख शक्ति न थल अले सुलेसा दिपेन्द्र हत्या या खललेसा ठया मा भो टके पिन्टर रक्टिमान यसय त ढाटाल अठ्या धाउडो तर ज्ञानेर जे छिज त सुन घटना मसिगुनी शंका उपशंका यक्वे ज्यातंदो गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलला दिपेन्द्र नसाई सूर्य अठिया उठगाटल गुमेशा दिपेन्द्र ख्वापाफया हत्या याउ जिफु दैगो शंक मयाउ न मको शक्ति न नल हत्याला जुल तर ठुलो कोठाय हत्या छायातलेसा छु कारणला दैनी रक्ति मनन तल पशुपति शमशेर म्या दिव्यानी त दिपेन्द्र येका टौ ज्याचन वनपा ब्याया त वइमा लानी ऐश्वर्य पंगल ज्याचङ हो अले दिव्यानी नपा ब्याया खस युवराज राज पटकन लिटक्या निराजन यता युवराज या छाच बिगने ओ घटना जोगुट यु खन पत्र पत्रिका ठ्या टौटो शक्ति नल न्याया जुसा घटना जुल सिडल गेख छुकट यु ख आहा स्पष्ट मजुसा छने दिनेला स्पष्ट जुए जि मखला कमरेड रक्ति मनल वय ख वास्तवे जुजु वीरेन्द्र छिगो लब हटा नंकेलाई साइसेने छेल चाय मोजु खलमला याना ह लब हटा स्मार्टन या चाय जुले कमरेड प्रचण्ड नपाउन खला चाय जुगुट यु खन प्याउ या चमुटो आ वया वइगो ठासे ज्ञानेन्द्र जुजु जुल तर वइगो विरोध छिगो पार्टी हागो टाना केन नुगल गद्दी आरोहण यानाल जाउ या चमले सक्चिङ थाल चुजुल बाहा लाट जिसेउला आ छिउ दिसे सा वंशे हाटस्कै कमजोर जिउ जुल पुना वा छैट न अफिउ जुल मखला कमरेड रक्तिमा ठग बिचातल ख छंगो खन ठिके जु शक्ति अष्टामा रक्तिमा का माला कमरेड जीवना छ या क्वाटक लामिलेना वन बनी चाटाटे इजी गल रक्तिम शक्ति थास प्यावमले छुचे चोङले व भटिच ठुक्क जुसा सतर्क ज्यावना चुन ठग सेलरे लाचे छेनवा ओखिन ठिके सुर अले भच्च तापक छेनवा व ठग लिउ लिउ सु वया चोङ थे तल लिउन्सका फैला ल सुनसान सुन खनमो र मन ठोकुदल पलापटी च टपला यत भचलंका हाकन लिप सुला 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 लिउ लिउ सु वया चोङ थे अनुभव यत
हागना पलापट्टि चाहिँ टपलाएट गुल टपलाएट ओलिया लिउ या चोपिनीको पला न टस हो टपला जोठ्या टाक्ल पलापट्टि चाहिँ चिप्ला हेर्न न्याप टी सकान्यन उम्स न पला चिप्ला या उठ्या न पल्क टक्क डिट इपिन डिट हागना नेजेट रक्तिमे मन फार फार मिन आज न पुलिस फन्डा लागि जुल्दै थ्या उ बुया न छटा मर्चाका टटा थिन लिफस ल आख्या सुन मुख खनिसा जे बुया उले इपिन ल बुया वे मा ख टला जिगो मन यो प्रान्ति जगा जुइमा मखला त युजु सा इपिन छा बुया म ल ढाठ्या ख ठो जिगो मन यो प्रान्ति ख छि थट्न जुइया खनिसा रक्तिमा हाक्न पला न्याक्ला बच्चा उको छेनेवा आगचका निम सुरक्षा कमी न्यने वे आन्यन ए ससो छंगो छेगन जे जीवना राम ख राम श्रेष्ठ छे फोटे गनु ना वयु ठबाटी पास पिन्था कानो टाटा निमेसा वयु लप्प जुना गाडी तल गाडीसा वयु निप लाछिना मिखाना हाकोपटी चिखल अथे बागोटे वन का गाडी खोक्या यंकल छटा यंका मेचे फेटकल रक्तिमा सा ठो ब्यारेक जुइरका अंडा जेत पचलंका तद्रोको सवै न्याप्ने ठोल छंगु नाचो राम श्रेष्ठ लजगासो डकमी ठबाटी गनु ना वयु नाला पास पिन्था आतंकबारी पुचले छंगो हसियत छु आतंकबाट नापा जुगो छु सफो मुरो माबाट नापा लडो माबाट नापा नमुरो आक जगा वइ नेतले लाभ बजरे जुल रक्ति मेच कुटो न हाग्न ठना मेचे फेटकुल ए ठिक मे खान तलासिया उजो बिसा ता वइ मे खान तलासे त सुन मुरो साहब बालक सोय खला ख साहब कमरेड छे ठौया ठोठा टोटा झामाली जुल कमरेड अबिरल हठासन थाल छा कमरेड सुजुल शक्ति निन कमरेड रक्तिमटा जुना हिंकला ओके छिथन चुना चुनीको प्याच जिम हो अबिरला न ओहो कमरेड रक्तिमला मिवा जिटा नाप्ला वो निसा सक्ति न थाल उकिला दैगो कमरेड ठना भया फोटे लाफले छमले जोङ ह वट जोङ बुख वे व छिगु लागि मेउ शेल्टर व्यवस्था वेट न छिथन चुन जिमखट अबिरले खन्जना सक्ति कोटा टोरा वन्ट सामान झोला टट थाल कमरेड रक्तिम ओली याक्न गले जिठेला मोच आमा छिगोजको विश्वास नाप अविश्वास न यामा मोक्ष युग जुसा वे विश्वास याना क्रान्ति त ढोका जीप गद्दारी यापि मोरोगला मुखनी अबिरला न ठीक जो कमरेड आजको व्यवस्था गन्याना दियालेसा सक्तिन्यन छौ विश्वस्तको ठाडो अबिरला न थाल अरे खसा वना छयला कि कमरेड गठे सक्तिनल जो चासा निमेशया निगो चोला पाछा पियावन कमरेड जे नाप्लाको वने छिलियो चासा तया अबिरल न्यन हुन छौपटी चाहिँ यासुन नका अबिरल छका छन्यन दिना छक लिपस होला अले खप्चाका दुआउन सक्ति न लियो न कोठा छिटवा व वी म्याना होला चोला दिका अबिरल ढल कमरेड ठक मा अले केमे जो साबित्री अबिरल मस्का बिउ ठाउँ मिमेस्टा जोजल पयत छिटा छु मासा वेगे पिन्टा तयारी छ अबिरल ढल सुबा कमरेड सक्ति सुबा बिल तो सुबा बिमा खमखो जिगो जिम्मेवारी ख कमरेड छौखटा कमरेड रक्तिमे रिपोर्ट बाना मजो छिटवाट प्याउनी म अबिरल ढल छा कमरेड उजोक बामला रिपोर्ट छुदु सक्तिन्यन मेगल चोमको पार्टी लागि हापम ना वेकला बालके हिसाब किताब केना मरि ह अबिरल ढल ठोक टाठे खैला कमरेड जितले विश्वासै मजो सक्ति पचपट्या मजो पलन ढल जिन पट्याल मैना तर आफ्नो कमरेड स टावले मने संकवन सके वेकै उजो बामला रिपोर्ट अले छिट नपना ल्या वे व सुरक्षा कमी जोंग वे हुनी याना छिट उजो उठासे सुरक्षित मजो टाका ठन व्यवस्था याना ख अबिरल कन जिगो सुरक्षा लागि व्यवस्था याना दिने सुबा तर कमरेड रक्तिमी बारे उजो रिपोर्ट सक्ति संकङै त अट्ला ठोक खौना जेफो मखौना जेफो आया ठठ्या खरका टाफै खमको थला नापाङ रिपोर्ट जक ख कमरेड ठुकी अनसन्नाला जुया तिनी आया छकना वेके त ठठ डोपम बिया कार्बी या जिम हो कमाल वना छे कने वे अबिरल उल्टिया ला मिलेना वन कमरेड सक्ति मने टस्कै खला त अपासका जुजारुमा क्रान्तिकारी रक्तिमा ठुजौ कोयङ जायात खैला जितले विश्वासै या ठकला ठटी मोजीमा ठुजौ डोपम मखेमा सक्ति झोला चंग सामान त लिका घाम मिलेना ठासे तयाजु देशे युद्ध विराम जाचंग जुसा अवस्था सामान्य ढासम हो सरकार व माओवादी डटी खनबल जाचंग जुसा प्रकृति जु खनमरो युद्ध विराम ठौ भंग जिला कने भंग जिला ठेकान मरो अटे जुसा आक्रमण यागो जनकार बे यागो उजो मर्कले माओवादी हटा मिटेर याउसी छ ठुजेको अवस्था जुनायंका टम रक्ति मेटन टोटा हल वो खोप टपिङको ठाउँ क्षेत्र कामी डाडा वन अनछेनेवा डक्ले नाप्लाको अबिरल व विस्फोट नाप्ला त ओहो कमरेड लस्कुस गुले टोटा हलले विस्फोट ला मिले या यान्यन थौस्टे टोर साठा टपिङ ठन वेगो रक्ति म लिसबिल याक्न टोटी मतागो टोटल बहाला त अबिरल ला मिले या ठल
अట్ला इनके छो दशी प्रमाण डोगो मुख जिटा कुना टेटा बनी नापलाउ या होनी जगह यंको उठे छ पार्टी नापा स्वापुटुम ख मुख त यो सिकी लागि छु खन्जन पटिचा कसा आइता ओलिया ज ख का कमरेट बहाला त छिटा टोटा हाउ खन्जी चुए सुम बिया छ ओबले तक छि याङको चुना दिस पार्टी पाखा मिएको उजो मोटले छि अठिया सुमको चुना चुन मालिगु दुल अबिडेले खन्जना टकटी मन्टल ठीक जो कमरेट छिटा सुबाडो पार्टी गस्टाल अठिया याना चुनी कमरेड रक टिम छिटा जुना यङ्काले छि कोबियारी पाला पार्टी उजो कठ कमरेड विस्फोट कोबियारी दो ठट्या अबिरल व विस्फोट ठौ ठासै वना अबिरले खन्या रक्टिमी छाती फक्क लाकमा पिङ उठे जुल मनपट्टि च ख्वाउस जुन वइ मने खला त जिसका सत्र पंजा लाटंकमा उके पार्टी जिपाखे सतर्क व सचेत जिगो अस्वाभाविक मखो गठख छुकट यो अनुसन्धान मयाक जिटा छक्ल विश्वास मय स्वाभाविक ख तर विस्फोट वना ठोल लक्ष्य दुने टस्का प्रगति या जुल्ल लेसा डक्टुमे मिखा पुलाउ ख खचा हिउ ठे हिल 46 साले पञ्चायत व्यवस्था विरोध नेजाको आन्दोलन नेता राष्ट्रिय तत्त्व याउटका आन्दोलन विरोध याना जुम हरिप्रसाद टिमिल्सना 47 साले बौद्ध व्यवस्था पलिस्टियारुगा नेपाली कांग्रेस दुजो जुल राजनीतिक शक्ति त ठट फाइदी देउको ठाउँ छेलसम्म हरिप्रसाद या आज तैगे ढेबकमै या ख ढेबजक दुसा न्यागोना याफे न्यागोना न्याफे ढेब मोर्चा खिचतेसन तिरे यही मखटैको उयो विचार ओके वहाँ राजनीतिक शक्ति भरे गुप्ने जग्गा जमिन या दलाल यही गुप्ने ठ्याक्कपट्टि या जाइए गुप्ने गाडी न्यागो मिगु यही सुजा अफर लवर दे ओके लाटै ठट्ना हरिप्रसाद गाके ढेबकमै या टंगु जुल तर छुज्याजुल गछज्याजुल लिप बोइ ज्यासेना हुन लोवर दैरका याइगु ज्या छनियाजको ड्याइगु जुल बैंके साउल छु ब्याज तक न पुल्टा वाट फटकन फाइदे क्यास ग्वालिया मुसम जुगली हे जिमा पार्टी नेलवाटे उपाखेन ग्वालिका मुफियावन उटा ठुजो कठा दसा कया छमले उही पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकार कोट ल मनमन अधिकारी एसिया डक्ले नपाम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री जुल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ये मले पखे बासवे ठोगो इलेज क टाठे बोर्डले व्यवस्था प्रति मनुटेको आस्था हिमालय चुका ठंक ठमुख सिगोना आस्थे त सुनान कोटले वा दाजो कांग्रेस जुसा किजा कम्युनिस्ट बौ ये मले जुसा क्या जनमोर्चा मा कांग्रेस जुसा म्या ये मले फोक्को ठ ठगो आस्था कठ स्वतन्त्र तर बाफु या छके चोनिपि हिजे ल फेट न बिस्क च्यातुनेको होटेल न बिस्क डेरी न बिस्क लसुइको सुजिका पस न बिस्क फुक्क बिस्क बिस्क अझ नोपी दुजत डुकाइको ज्याजले हरिप्रसाद न धनाचन अले स्नट ना ला मोचना लोना नेलवा नपा कट्टिक ला मिलेना हरिप्रसाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ये माले दुजजुल आमनि व कांग्रेस मको कम्युनिस्ट जुल ठटे यहाँ हरिप्रसाद पार्टी हिल तर समस्या समाधान ढास याम्फु गुलालिपा मनमोहनीय सरकार न कोर्ल अले नेपाली कांग्रेस शेरबार देउपाया प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो सर्वहाम्न पार्टी त्रिसङ्घको सरकार गठन जुइटुङका नेकपा माओवादी पाखे सशस्त्र आन्दोलन जाजवा न्याकोसानी से देशे आतंकीय सिटी बोल्ना वजुल सो एलिपा छौ जाजले बन्दुक पाछा हरिप्रसाद टिमिल्सना रक्तमे न्यने डवल कमरेड विस्फोट ज्या शान्तिबाट भङ्ग जुगले देशे हाक्न अशान्ति जुल बम विस्फोट जनकारवाही भौतिक समन्त्रण ध्वस्त याग ज्या हाक्न तीव्र वे सरकार पाखेन कारवाही तीव्र जुल छन कमरेड शिखर व कमरेड सुदृढ सुरक्षा कमिटीको पञ्चायत इम्टा घन्ट्या टौट युटकन सुना सिकिम हो ठौ छौ छाकायाना अबिरल व विस्फोट रक्तिमेट छनिया संकेत रक्तिमेट टोटा हसान छ छुको ठाई जिम्मेवारी भविष्य उइको चिवाका जना इमसन जना टोचोङ जुल रक्तिम थौ कोठा सफु बुब रेडियो गणतन्त्र ह्याका हौ जनबारी मिटन जनातन बन या छिटा ए जीव बुख पिट्न तो रेडियो जन गणतन्त्र ख कविता पाखे बुख जना दिस हत्यारा साम्राज्यवादी नेवस जुजु ज्ञानेन्द्र शेरबार देउपाइ त असक्षम या डोप बिया प्रधानमन्त्री पद प्रकाशना शासन शक्ति ठगे लाटे कागडो ठय जले मुक्कन दल या नेता नजर बन्द यागो कुनेगो मिडिया टेट नियन्त्रण यागो ठजाओ मैटा ज्यायाना देशे संकट काल लगे यागो ज्ञानेन्द्र ठुजोको पलाट राजनीतिक दल तेस मैटा बारे ताना साही हो इट ल्युनियङको पलारका टासे ठुके विरोध सशक्त आन्दोलन याग्न ठाक्रो बुखन कोचल लाल सलाम रेडियो बुखन जना रक्तिम मने आज सुजित है जनयुद्ध रणनीति गतिजी गुजिगी तेगु नेसर नहुला अले कने कमरेड शक्ति र नपलाउने मालिका दिनटा ग्वारकला मिका चिस्ट यो आनावले खापा खारखार यागले वो सुरुको दन सुव जुजिरका नापा बिल खापा हाना खारखार संका कमरेड टोक्टिम का सटल विस्फोटी सरका सी वहाँ खापचाका बिल विस्फोट नापा पेमन्यामा कमरेड दुआल सुजल कमरेड छा ठबाटी रक्तिमा निनवा विस्फोट न थाल कमरेड छिनपा खलमले यामागरो पिन्चास
रक्तिमा ढल खलाटा छापिनु भएको थनिया खला हाना मजो मखो प्याउना खलामा हो पिनिया चास तका विस्फोट टाइम रक्तिम प्याउन छेउसी चो विस्फोटी लाटी डुगो चिक्च पागो टर्च लाइट भरे एपि बनाचन सुनाना छु खमला निशब्द न्या सुनाचन घन्टौं रक्तिम यमने छौ ज्ञानपुको सङ्कट डाउल ठुमुको नेट भाला मखोटे थिए टाक्ल विषय वनले टेख्न चुन तर एपि न्याम मछि दुगले विषय वनि गुना आडिया मट गुली ग्याटा ओलिया खाइ टेख्न टाका रक्तिमा तल मखो कमरे तो सुप ख उलमिछि न्यासुवेत न अझ गुलुबुनि माने सुक ख अजा हो ठनठंग वया खलाट विस्फोट फनक लिपस व्यातल ठनटके ख छंग पला अले छंग जीवनी पलाना ठनटक जगे ख कमरेड रमेश श्रेष्ठ उल्टामा छमेस्या छने कठि मिगल छटो हिबा होला रक्तिम गोटले मला हमेमेस्या हाक्न टुटी मिगल प्याट विस्फोट ढाल छ पार्टी ढोका बिल छ गड्डार ख रक्तिम त खया लाकिम बसी दाउ डाया ठ याना चन न्यामेस्या छ जन्त्र पखे मुंगु लाप गोलमाले त छ विश्वास काटेन कमरेड त जोंक्ल छ पार्टीलाई गड्डार ख छ क्रान्तिलाई गड्डार ख रक्तिम छुख टाटा कुटो है तर खया लाकिम बसी डाया ठ चन जंगले रक्तिम हिच चाड नंगो अले कन्ने चाहिँ ठया चन लिठया चन जुजु ज्ञानेन्द्र स्वच्छाचारी शासन यागो मनसा ठिठी राजनीतिक पुचय निलवाटे त गिरफ्तार न्याट गिरिजा प्रसाद कोइराला मारकमा नेपाल सुजपिन्ट नजर बनियाट डेन्यङ्क संकट काल लगाए त मिडिया टेको जागटी सैनिक टेको यति जुल टेलिफोन सेवा बन्द त देश देश थे ल जनता चिडिया खरिया पि जन्तु थे जुयाजन ज्ञानेन्द्र सुजको पलाई विरोध राजनीतिक दल त सरके डौल आम हटाले आह्वान त माओवादी पाखेन सुनिग दुने युद्ध विराम घोषणा यात ठुक जले नेगो राजनीतिक दल हो माओवादी डटी बारगुडे सम्झौते राजतन्त्र अन्त्ययाग पुरन यासे सलले आन्दोलन याना चुन डाक्टर इन्जिनियर प्राध्यापक वकिल साहित्यकार पत्रकार कलाकार उद्यमी जो चिठी लजगाए जाकमिटना आन्दोलन त टिबो बिया सरके डाउल ज्ञानेन्द्र आन्दोलन कोटले निम्ति फया फक्को कुटोय नाचन जनता बलिदान ब्याचन सटके हिबा नाचन सही जुप्ने ल्यान अपिया बनाचन ए मटाला हर्कनारायण कलाट सरल छा सटा दिएको ढका कलामा कोठा गयो हर्कनारायण तल छसिल्ला उखन नाला दुवाटे गोलीलाम किस्मा चिका जुने ह बोला सिकिस ज्याचन हलेसा नेन्डे ढंगल होसे मोनी ह आ च्याका भित्र किस्मा चे याकका मा बपिन मन गर्चुलजी हर्कनारायण कलाना नुगो मसिंगा तल ए कुन सुबोल थाय खाप कारखारी यात पाटे खन्जिन व कलामा छला कोसल यमा निवाच वो खनिका दादा खाप चाक त भयाउन मा मफला ढका स्वाने ठाउन बाजमेस्टर न मफला ढका न्यना मिखा उखेन ठुके भुयकल ओइगु मनि खटुका हर्कनारायण तल मस्त पिनमिटौ नाचङ दो अले छयाका चोइगला खबा जिला रोल्पा वइगो बिगुलिया बाला थनिया दुनी जिन नापलाउ यको डोट गन्चनाचङ ख सिका नापलावनिका बर मस्त गुबेटियो वइटे इमिगो ख्वासो आबुल निबान न्यन माजमेस्यान नकल थ मस्ते माइटेगो न्यामेस्टन अठिया ख जिनला रमेश ख्वासोको लागि मजुको प्याचा मजु खला आ नापला हा लाइनीमा टनकया दिम हल निबा माजमेस्ट अष्टा चौले मस्तन ठंक हल कोठा माम खना निम औचया ठ ठ ख्वा लवाकल बिगुल बन्दना जिपुटाका निमेस्टा खेफया चुप चुप न ल मिखा मत नै खोइ बावल तर मस्तै खले टासा पठेचे लस्त प खनमरो कने खने निबा कमरेड शक्ति याता नापलाटा वन लाल सलाम कमरेड संगिना ढल ओहो लाल सलाम कमरेड संगिना गुब्ले चाहिगो मिगा छन डको ठीक जो मखा ठीक जो कमरेड छु विशेष खण्डला मरो मरो कमरेड अझ विशेष छु मरो कमरेड रक्ति मेटा नाप्ला मास्ट बोउनी वयो गन्डु थे संगिना न्यन कमरेडला कामिटा राख तर जिनाप सम्पर्क मजु ताडट नाप्लाट लछि अन्य छामाले सक्ति नल जोका जा आहा बना छ संगिना उल्टे ला मिलेना कामिटा रा उन्टा वन ज्ञाने चोर देश छोड हजारा ज्ञाने मुर्दाबाद लोकतन्त्र जिन्दाबाद शहीद हुन तयार छौं लोकतन्त्र ल्याउँछौं आम हट्टाले झोले ठिठी कठाई नारा लगाए नासुनाना एम उज बिमाग ठठवा जनता त सटके डौयाजन सांगीतिक ब्यान्ड गुलुमी गाइज लोकतान्त्रिक ब्यान्ड या ठटियाना सर ठेका छन् मेचीदेखि महाकाली जलिरहेको छ उन्मुक्तिको आवाज गुन्जिरहेको छ अझै कति ठोक्छौं ठोक बुट लाठी गोली ल्याई छाड्छौं लोकतन्त्र आज होस् या भोलि देशे आन्दोलन यमी छन् चनाचुङ मिस्याट न्याक्को कुटो यासा मक्त नेजनाचुङ इट लिख्त न्याके कुटो यानाचुङ ज्ञानेन्द्र गलेजलो
आखिर राजनीतिक शक्ति जनता हे लाटा ललना चुनावी आव खोज्न यासा नेगो राजनीतिक पुचोट प्रधानमन्त्री लागि न प्रस्ताव याटा ताल तर ओके विरोध छनेले न्याहो लक्ष जनता चक्करपटिया चाकलिन चुनाव विरोध नाच्न सो दिनले पा जनता नारायणी टिल्लाको घिराइएको हुइना विना जीवन जुज ज्ञानेन्द्र प्रतिनिधि सभा पुनस्थापने खोज्ने याटा तर माओवादी पाख्या ठुकै टकया अध्यक्ष प्रचण्ड छौ वक्तव्य फिक्याटा ल नेगो राजनीतिक पुतला संसद पुनस्थापना याना बारबुटे सहमति दुन्चोङो सहमति भावने तर ट्वाथले कुट ख जुस पाख्या देछा कथा वगो संसद येगो चुनाव निष्पक्ष जिफै मुख टुकै त जनता गठेना विश्वास है ओके ठुक ज्या नेगो राजनीतिक पुचटेसा राजनीतिक कथा डोङको डु अर्जुनले आन्दोलन डम्बड्डीको झ्याका टेमा अति मुस सुङ्गो वाटको छुन गाडी त चलाइयाकी म विषय सुनिग ठप्प याको चाहिँ वक्तव्य लिचो कथा अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक पुचय निर्वाटेसँग फया फक याक्न संविधान सबै चुनाव याको प्रतिबद्धता यासे देशे सोलाई निम्ति युद्ध विराम जुल अहिले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना ज्या नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री जुल लाल सलाम कमरेड सङ्गिना डाल लाल सलाम ओहो सङ्गिना कमरेड गुब्ले चाया अबिरोल अन्यन मिगा वया चिता महफुया मखा कमरेड सङ्गिना नन्यन महफु कमरेड आला जेसे सुला युपा वेला हला अबिरोल अन्यन गो आहे थर्जी अर्जिरका गस ढ्याप है तर युद्ध विराम जुले छिला लजगा मरुफिने जुल्का हला निम हर निल कमरेड रक्तिम ठनमोटला कि छो सङ्गिना अन्यन वा अबिरोल यो ख्वा गर्खेस न सङ्गिना हागन अन्यन रक्तिम गन ज्याउना चोङल कि छु कमरेड छौ दुखै खजुल अबिरोला डाल छा सुजुल अझ छु दुखौ खजुल सङ्गिना आट्या ज्यान्यन कमरेड रक्तिम सम्पर्क मुला टाट वकट मालिक जान यकुया जुल तर गनमरो सुइनाचुन तैगु सुना सिग्मु हो अबिरले खनिना सङ्गिना पल्क नोमवास न अलेन्यन गुल्ड त सम्पर्क मु हो अठिया लचिटिट जी अबिरोला डाल उन मुछि देङ गोल छि चुए सुता बिया मरियाला सङ्गिना अन्यन जिला यामा फुको कोसिस जना डो कमरेड अबिरले खन्जना सङ्गिना छुले जुल अले ढाल ठट खसा पाटेको नला भल्सम कासा जिल्क मखला कमरेड मुख कमरेड अपासका टागो इमिटे अनि अन्ठंग वनि माग मर्ने बरु वेक सम्पर्क वेरका आसियान अबिरला ढाल आस यो खंग छ न गजाउ जुल हला कमरेड टुपो जना हटा खेला वना चुङ हुनि न छौ आशा ख उलमुछि कमरेड सँग बलिदान बिला वन छौ आशा ख कमरेड छिटो जिगो छौ बिन्ती दु रक्तिम निसे याक्न स्वापुटे कुटो ना दिस करजोरी ठट्या मिखा जायावो खोबि हो सङ्गिन ल्याउन कामी डाटा ल्याउ या चोमले वइ मिखा रमेश ख्वापा जग लुमसु याचन ठिठी कठाइ निस दौ याचन रमेश अस्तित्व मरिया टुगुज ग खलट हेटे छौ अज्ञात पेन वइ नुगले थला कलायत पन्टी ठेनुमा बसे चुनाव याचमले निबा लिक चुनाव खन्ला चुन संसद जुजेको सेना पन्माथिपट्टि पर्हे लिकला खला राज परिसर न लिकला अले शास्त्रीय जुजिया अधिकार बाहेक मेगो अधिकार न लिकला आवले श्री 5 सरकारी थासे नेपाल सरकार अले साई सेना थासे नेपाली सेना टाइगो गर्जी खठोटे आछुजी बेसे जिग मखला इमो ख निबाइ नाप्ने द्वाला व तर मने रास द्वाम वइ न्यन छौ नि स दाउल सिजा पिन्टा छुडागो बिगुल व बन्दनी त छुडागो माजु बाजु त छुडागो ठो निस लिस व लुइक मु फ्याचन घटना लिस बिग सुरगा लिस बिग ठय ख लिठयाचन छिटिन नुग ठासे मला मस्त आख बना चों खना निबा मी पुम ठेल माजु बाजु पिनको खा चुलै ढका ग्यात व बाहामलका इटम त कना चुन कने खना नापा निबा कमरेड शक्ति त नापना कमरेड अबिल नापा जो खण्टको कन खन्जना कमरेड शक्ति तल जिला ठोख मस्यो टटे कमरेड रक्टिम सम्पर्क बिन्जु खन मस्यो जिसका बुझेना स्वेर काटा व निबा लिया न ले वेट मसुपि डकुस्या औजा पल सोले मावरी ढका सो जिरगा मनोटना छेउन कोठा द्वावना लासा सोबले वापोच पाचता वना चों खनिव कया सोल रक्टिमिट वहे पार्टी मुनुटसन दाजक दयास्या खचुयाट बुख खन बुख बोल चाहिँ निबाइ मठर खना होला बन्टनुवा मिस्मा कुटुवम ठेल होसे मर्याउन टट्टर खोबी बावल पौजना हाक्न कमरेड शक्ति त नप्लाट व्यावन कमरेड ठोचुक वापो वइ अनि वाचान्यन कमरेड रक्टिमिट 35% दायास्याउ खला कमरेड शक्ति बुख भन वनसाटमा मोबाइल अविरलित स्वापोटेटा कुटैट अहिले सम्पर्क हुन सकेन फेरि प्रयास गर्नु होला लिस होला निक सुक रिडालियाट न स्वापोटे मफुले निबाइट सुयाटल कमरेड सङ्गिना ठोख गठिक छुख ख वा मखु जिछक बालको बुझे नासुए ठटे मिडिया वो ख बाला ख मखो कमरेड जिता उखने पटिपटि शङ्क वम ख आ मिडिया वो सेले विश्वास जुलकी रक्तिमे हट्या जुग ल
अट्ला मीडिया इट है 10 रुपये क्या ओली पैच जी मखो हाई कमान ये निने माला हाई कमान ये के कमरेड रक्टिम या हटियाव खवा मुखका लिसा फनी माला हटियामा हुनी छु रक्टिमा पाटे व हटाए त मबी जी छु अझ छु डोंकला सम यडै जीवन फुजाउ कथा छ्या नंगा छेमा ख ठुकै लिसा जिता माला कमरेड थटारा निबा खोबी हुया न कमरेड सक्ति 88 छु टाम त नुगो मछिंका निबा त सोया न खोबी हु निबा न डाल जिबे देशवा जनता लागि ठाउँ स्वार्थ टोटा छे छिजपी बचत गपी मस्त टोटा पार्टी प्रतिबद्ध जुया न पार्टी त ठाउँ छे अले कमरेड त छिज पापिया न तर जी मोठो जुया न मसिउ जुया न जिगो आस्था जिगो विश्वास दक्क लप्टे फसा फिगु उठा फिका आएन थर जित गाना जे थया आस्था व विश्वास लफी गजजी भई जिजको मखो सुन जी भई मखो तर कमरेड जी जिगो नेसै लिस गनमा भने सुना बि जिगो नेसै लिस अले सुके दे ठुकी लिस निबा हिलना खोखो ढाल देशो उटबिडिट बरकटे मुक्ति लागि ठगो जीवनीय जुखिले पाए थे याना सिमवाय चिटा मका से सशस्त्र झटना को वापी बरगटे दुन्न ठौ स्वार्थ दैउ खजी नापमस्यु वर्गीय मतन निस्वार्थ जुजिरेका विश्वास सेना चुनको तर जी आथुलके वर्गीय मतनै दुन्न स्वार्थ दैगु ज्या चुन ठुजप क्रान्ति त ढोखजक बि कमरेड रक्टिम न ठुजप स्वार्थ ते पन्जाला त ठुजप याना जिमुगा आस्था व विश्वास त लप्टे फसम फुकिटा फुकायन निबाय खञ्जना कमरेड शक्ति छु मरासे छ खोसका छन कमरेड पाखे छु प्रतिक्रिया मोगले निबा जुरुक्क दना खबि हो ल्याउन छेठेनवा कोठा चुकोटे खया छन आछ्या मस्तेस निनिबले छुटाको माजु बाज ससिया है वो वापो ठन्टे आटाउ जे इमस निनिबले छुटका लिस बिगो समाज त छुटायो मस्त कोटा होला मामेसे ख्वाचका पुलुक सुल छु मरा छु खन मन्य सफोलिका बनात न डक्को खसिया मका छु मरा मन्यम जे निबाना मसुपि गुल्न कमरेड ड फुक्क नपा सपोर्ट या न कमरेड रक्टिम गनुवन कमरेड रक्टिम त कमरेड तेसा हटियाओ खला खस एपिसु गन्डु छा हटियाओ रक्टिम क्रान्ति व पार्ट मबिङ सुजाय त सुन कमरेड त सुरक्षा पार्टी जिम्मेवारी खकि मखो ठजाउ नेस यक्को कमरेड टेके न लिस फोन तर सुनाना वइ नेस लिस ट्याजिक बि मफो मबियो गुमेस्या निबाय त सानपटी बि थे या त गुमेस्या खय मुन्य निराश व हताश मन्जना निबा उखे ठुके जुल अध्यक्ष त नाप्ला कुट याना न नाप्ला मफो केन्द्रीय दुजटेके न न सुनाना लिस बालक मबियो फुकसा बुझेना सुएर गाजका आश्वासन बिल छनला जीवन यसै लिस गठिम मबि तेचे ठौ ख फुक्क तुया निवेदन छौ बिया ठकल वापटे रमेश बारे भुख पिट्ने व डक्को पन होइना जुल पुलिस भए सुरक्षा कर्मी पाखे स्याउ दुस अपास कर चिटा दि मखो गुजी तर थय पास स्याट टाउने पुसित औचा बउजुल वापटे छा स्यागो सुखे स्याउ टै खै लिस चुयाटो मुरगुलिन मनुटे फेख अफजुल पार्टी नामे हाप क्या गोलमाल याउने स्याउ ह यौन काण्डे लाउने स्याउ ह पार्टी दुने रमेश दत्ते ठौ टगी ठाउनी मुखटै हुने कोही स्याउ ह ठटे मनुपटिकन दसिमुरको फेक होइना विना जुयाजमा मा बाटा उहे पासमा स्याउ खला सन आग जगा बिगुल न्यले निबा छसङ हुन छुटका लिस बिगु निबा काचक छु थामपट पत्रिका चुयाटो खौ के मखुगमा बिगुल हाक्न न्यन गो जिम बुझे नाच्नुको डो ठटिया खरका जिन टाइम पो पार्टी हाई कमान्ड टेट सपोर्ट कुटय नाच्नुको डो आ हे ठटिया खरका टाइम पो निबाई खञ्जना बिगुल छुम रासे सुनको प्याउन निबाई नुगो पहामुया उठ्या जुल सासा ला ठगया उठ्या जुल काचका चुकोटिया हिसिलङ खोल वो खयात न खोइबा वटले खयात न पचलंका कोशी होना ख्वासिला लुकबी टेंगो निबाट सुयात न व ठाउ जीवन न लुकबी टेंगो निबाट हे तल अले सुयात न लुकम बिउतले छन्निने या इ न्याना वन से पार्टी पखे छुन लिस बि छु यइ छु जी रे निबाई विश्वास मर्या हुन ठखना ठट घेर्न जुल पार्टी खना घेर्न जुल थपिन्छ हना टपि कमरेड त खना घेर्न जुल छु उपाय मुखनी व मानव अधिकार कमिटी नप स्वापुटे ग्वाले लागि इनाब्यत मिडिया टेउ न्यने यस तल तर सुनाना वइको निसै लिस बि मपो मानो निबा अधिकार मखो दया फोङ ठेजको जुल उपन्यास को चला